Kastalatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako na. Saan ka nga utang, no saan mo akabailan abayadan? Tampok dito'y programa tayo, Kastalatibyan! Kanya dagita nakasupo tayo. Agdamag ka pay lang. Ah. Tulungan nakit di amang ibagkat ka dagitoy ije kusina. Nag-grocery ka? Nangalamit ti kwartam? Ay, question ka la question. Ison tumot lamangan ka. Mas dawak man, tanagado ti ginatang mau. Ay, awanan ti ado a question. Na. Ibagkat mo dagita daduma. Ah. Kita anak pay lang. Ay, diskumpyado ka la unay. Karni ti sidaan tayo, nanang? Fried chicken, kunamot Mabisina kon. Ken anya ja imbagakkan ka? Ano na imas ti sidaan tayo? Anya tiyawag mo kanyak? Anya day jay, nanang? Nalipata mon, ano na imas ti sidaan tayo? Mami, tiyawag mo kanyak. Ayun, gayam. Mami, gayam. Ala, ing kaayabanan dagiti kakabsat mo, tamangan tayon. Wan, nanang. Inakayaban idan. Mami, kunam. Ay, wan, mami. Ada ketchup tayo? Adda. Sige, ing kaayabanan dagiti adding mo. Ay na, awanan tinabati aparakan ka. Itaypay lang aming ay ayabanda ka. Di ora eksida akton iti tuyo. Itang adda na imas asidaan, agbiro ka iti tuyo. Ay, puro frozen foods dagiti inalak asidaan tayo. Mas dawak man ken ka, Perla. Apay, nangalamit ti inggatang mo kadagita? Apay, nuawan kwartak, saan akon ang makayawid iti naimas asidaan? Ah. Ay, nalaingak a dumiskarte lakay. Saan nakaskan ka nga awan pulos ammo nang agdiskarte iti biyag? Oy, Ingrid, naimas day tabalon mo Wan, longganisa. Sika, anya ti sidaam. Suilaeng. Pagkudwantan, aday ti sidaam. Oy, mabalin. Oy, sige man nga ron. Amom, paborito ti longganisa. Gadwag nga roden, wan. Amom, madmadlaw ko akanayon anaimas ti balon mo asidaan. Adda nga min kwarta ni mamik ita. Mamim, Wan, ape akas lamas daaw ka? apay ang mami itan. At paano talang matananang ti awag ta Mami kano, ti awag ko kaninanang ko. Nukas jay nga do ti kwarta na. Oy, kas Joy. Uy, kas lagbibisin no ko Ay, nakunamot kan ka. Ato ti sidaam. Inutom da ita. Tani, nagado ti balon mo nga inapoy. Thank you, Ingrid. Agkuyog tamanan ko maamangan inton bigat. Oy, anya ngay gayam ti balon manan inton bigat. Hotdog! Hotdog mat ti balunan nyo ita ije eskwelaan. Sagtatalo kami kadaading ko, Wala, tapno awan lugi. Nanang, napirdin to'y sapatos ko. Kitaam nalukyab ti swelas na. Nan, kita akman. Mabalin pa dayta. Daita kaon. Anya mo to daitanan. Kababain, kat kabarbaro ti sapatos dagiti classmate ko. Bayam, taigatangan kanto iti baro. Yay! Di sa balimot a kolor kan style, nanang. Wan. Anya jay kunakkan ka, anas kan ayawag mo kanya? Ay, wingaya. Mami. Agbibisin kamot ang maawagan iti mami. Apay, ada kwartam nga igatang mo iti baro a sapatos ti anak mo. Manuti ka sa pulam akas, kumaray. Ada 6,000 mo dita? Para 6,000 lang. Ada. Ay, sos.
Inruwar mo mat adagusan day tasagsa sa nga ribhom. Bilangan ta ajay utangam ako nam. Manon, 6,000 laeng, maray. 20% ti interest day ta, maray. Awan, sige laeng. Manumat lang ay day ta 20%. Sige, inayon kung dito jay inutang mo a groceries idi Wan, anya lakit din. I-plus mo lata, di talistaa. Umanay kanyang day ti ginatang mga sapatos ko. Mami. Wen, mami. Umanay kanya. Sagmamanungay day ta. 5,000 laeng. Anya, nagninamatan. Diyak pa'y napadasan tinagsapatos iti kastat kangina. Ipasikat ko kadagiti classmate ko. 5,000 ko naman. Ket, kasano nga dagiti ading na, ay agsilos dagijay. Agpagatang dan tumot iti sapatos da. Saan pa'y mat anaperde dagiti sapatos da? Gatang kay lagatang nga kasla kay labak nang. Ay, adda ka manen na kontrabida. Ah, Uy nga rod man. Sa ni tatang. apay at tatang. Di no tamami ti awag yung kaninanang yaw. Anya ti kayat mo? Daddy mo, tiyawag daken ka? Ay kiwan Ay, saan mo abagay ang maawagan iti daddy? Taawan mo't makukwartam. Anay ko! Ouch! Nga ka matan, Ingrid. Binadag ka man ang tuy saka ko. Ay, sorry. Ay na, kabarbaron sa mananday ta sapatos mo. Itamla ang anadlaw. Why na, nagmayat man. Daytan sakit di kat ti uso ita sapatos, Kat talaga mat. Amom, nangina da ito sapatos ko. Katwan. Ay na, kaya't kumatikas ta sapatos. Hangam, saan nakabaalan agatangan dagiti naganak ko. Nangina ka nung amin. Bagay na da ito uniform ko niya. Ay na, makapaapal ka mat, Ingrid. Akuray ka. Bimak na gayon sa amatan. Apay mo tanak ko nam dayta. Takanayon na naimas ti balon mo asidaan. Ita, nakagatang kayo iti sapatos mo anangina. Hoy, adu ti kwartayo Medyo! Apay ngay pare, hindi matlag tudon. Ay, wan nga rod paray. Day tamat ti oraya. Matay samet din dagiti mula ka na tanga. Ay, day tamat ti may sa pagner-nervyosak paray. Sapay nagado dagiti mulak anatang ita. Sapay puro utang mo, itimpo unak dito pare. Ta sino ay matisan nga umutang. Problema no sa dino nga tan ti pangalaak mo ti pagbayad ko. Anya ti ko na genius, lakay. Ape, di mo nangag. Madamaak nga rod nga aglutluto itay. Dahito ka no tikag. Mabayag ka no amapasaran tayo. Ay sus, kasanon nga'y dagiti mulam anatang? Ay, dahito nga no tidakil aparikot ni abo mabangkag. Apay, saan ka di adim makkel dagiti mulam anatang? Kasano dumakal ka nagbayag mat adi nagtudo. Ay, kasano nga rod itan? Yung ka ngamin kitain ha. Di ka ngamin bumisbisita di bangkag. Kumare Perla! Kumaray! Sa dino ti papanam? Ay, kwamaray. Mapanak man ije bangkag nila kay ko. Sigurado amapan kayo agburas iti bunga dagiti mula na anatang. Iso nga rod amapan ko kitaan. Ay maray, addan pagbayad mo ijay inutang mo a groceries. Ayun gayam, jay inutang mo akas. Judith na gayam ang. Aya, Sa anak amadanagan kan kamaray, taamok nga da pagbayad mo. sika, sa dino nga iti papanam? Mapan ko idarom dagiti nakautang kanya kasaan nga agbaybayad. Anya? Ipabalod ko idamaray. Nagrigat da singiran. Siyak pa iti apaan da. Iso nga idarom ko ida. Paibalod ko amin ida. Apay nga'y anagango dagiti mulam anatang lakay. Uwan nga rod. Iso nga rod ti kunak.
Anya nga iso ako nam. Di mo imbagbaga akas to'y gayam tinagbanagan dagiti mulam. Kaya na tamayat pa'y mo idi. Kayat mo asawan. Saanan ang maisalbar dagiti mulam? Maisalbar mo ta sa asawam. Kita magbet-betak pa yun tidaga. Maibaludak nga rudan. Anya! Maibalot na sa asawam. Ay, tangay, sana na maisalbar dagiti mulak anatang. Agkuy-kuy yakoy aklatan. Kabayatan nga, gururayak iti tudo, pare. Adan nga gringat, ti panagbiag tayo no kastoy. Katanya nga rod nga kasta talaga. Problema kaya nakautangak. Ha? Sino ko mati awan utang na, pare? Ay, sabi awang pangalaki ti pagbayad ko, pare. Imbag ko nam kanyak, pare. Tanagururnong ni bakit kaw. At damat basit pagbayad mi, kadagiti utang mi. Ingrid, apay nga da ka dito likod ti eskwilaan. Di nakman surut-surutan. Ay na, kaya't kung nga ron nga agkalangan taman ang mga nakaslaidi. Awan na ima sa sidak. Sardinas lang na ito yung pabalo ni nanang ko. Oh. Ha? Ay, aywan. At dan sa laok na marunggay. Di mo man kita-kitaan. Ay, pimugrot kayon samot kan, Ingrid. Diyak man mo. Awan mat manan karga na, Jeref me. Unay mo dagiti akabalay kung taidlak da amin at tawan. Ridaw. Sapay nakapunpudot mo ti panawan. Saan mo ano katandag iti tawa? Lukatak atap no, presko ti angin. Basta saan mo alukatan kunak. Apay aya, agan ano ka? Di mo kunain akabuteng munti lawag. Kwa? Kumari po na! Apaw! Diyan mo kumarim dahi diyan mga awag ka. Shh! Ha? Di ka natagari. Aguri ka man. Aglin na wag taman. Eh, Anyat mapaspasamak. Adan sa kabuteng mo kumari po na! Nudi kag parang idarong ka! Anyat ko na. Ay, sos, anya ngay ti aramidak, lakay. Ipabalon na kunday ta kumarek. Tapay. Apay, anyat inaramid mo ko ma? Ay, dagiti inututang ko akan kwa na, ha? Imutang ka kan kwa na? Namnamaak ngamin ang makabayad, no makaburas ka itinateng mo. Ay, unay kan. Nagkunang amin nga umutang ka. Eh, lakay. Dahil ito'y titanda na ma. Saan ka nga utang? No saan mo akabailan abayadan? Nawatap! Wen, lakay. Ingrid, makamukan dito'y balay. Bantayam na giti ading mo. Tada papanan mi kaninanang mo, ha? Sa dino aya ti papanan nyo. Mapana ko maijibalay ti classmate ko. Taagaramid kami ti project ni. Mapan mi kasarita dyan nakautangan ni nanang mo. Ibagampay laeng, mait. Tapno ang muda, dagiti naiimas asinsindada, apuro utang. Ala! Iso ka sa pulan, mapan mi kasarita. Tapno di da idarom ni nanang yaw. Nanang, pudno ka di ko na ni tatang? Ay, saan mo apatpatyan ni tatang mo? Kundi mo man awag-awagan ni nanang mo iti mame. Tawan na pulos makukwarta na ita. Sige nga rod. Isublik to tiyo sigot nga awag ko kan ni mami. Nanang. Wan, kasta ti awag ko kan kwa na. Nanang. Angam. Uray, madagiti naganak dagiti classmate ko. Kat adamat laut utang da. Wen, ang madapagbayad da anam naman da. Ningay nanang mau, pangalan na ko may tipagbayad na. Intakit din. Sumanao ka pa'y laeng. Maladaw tan iti hiring. Basta laglagi pa ma, bakit? Saan ka nga utang, no saan mo akabailan abayadan? Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Ana adaw, iti pagsasao, ako na. Saan ka nga utang, no saan mo akabailan abayadan? Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon
ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay. Kas talatibiyag! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti kinaimbag kadagiti naganak, ket agpaay aswerte kadagiti anak. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag! Nanang! Nanang! Ayan mo! Dak dito'y likod. Nyater aramidam dita. Napigsa nga min ti internet. Dito'y kaaruba. Dito'y likod ti balay. Umay mo kitahan da ito'y inset ni manang mo a picture. Di kagatgatang na ngay alugan da. Kita, Ha? Gimatang dama ng Gemma itilugan da? Kitaam ko nak nga men, nagmayat. Oh, nagsilang nay. Kitaag man. Oh, dayta. Eh, kabarbaro ka no dayta. Automatic ka now. Ay, imbag man dama ng Gemma taaddan 4 wheels da. Ay, kat kastala ti biyag Ada nga ron igatang da. No inlupas mo kumamot ti kursom nga accounting iday. Oh, day, adamot ko makastalugan mo ita. Tila malaglagip ni nanang mo. Kahit gumatang ka iti sidaam. Pangalak nga iti igatang ka. Ipanpanakil mo anak kagatang dama ng Gemma iti baro alugan da. Di da kapay met mapurwakan iti ure igatang mula kumaiti sidaam. Daytoy nga ron di in reply na. Idi dumaw daw at iti igatang ko iti sidag. Awan ka no kwartada. Taday to iti ginatang da. Ayun gayam nanang, agisursur kami ita iti lamas. Ay, wun Tadagayam kulong-kulong yawn. Iso ati nagatang dyan na urnong mi akwarta. Ala, di ka madanagan. Ikan ka iti igatang mo iti sidaam. Manwakilo tigatangan ni nanang mo. Awan ka no ti kwarta na. Ikaklatan iti uray may salaang apiraso abangos. Awan pa'y buwi na mano ta, bakit? Ay na, maipaibusta da ito'y lako ta itang aldaw lakay. Di ka madanagan. Dumagas taman pa'y di tabalay damanang ko, Gemma. Gumatang nga ta. Padasag alakwan Iso ka di day ta, je, kagat-gatang dalugan da. Wun, iso day ta nakaparking di ta arubayan da. Apay ngay. Nabungan mat ititol da. Di da nga rod kayat amarugitan. Kabarbaro ko naman. Kitain ta kumano anya tilanga na day talugan da. Nasilang ka no, kuna ni nanang. Kinalabaga ka no. Ala, dumagas ta nga raw. Parang gumatang ni manang mo itilako ta. Basta unay mo ti panangabong da ititulda da ito'y baro alugan dama ng Gemma. Ikata man titulda takita. Ay! No. Ay, makapakigtot ka manang. Ay, pangaasim ami. Tadi mo ikatenday tatulda takabarbaro alugan me. Kita laeng mo. Unay mo da ita a reaksyon mo manang. Ay, agungot ni manong mo. Kita kumalaeng mo. Ngam agungay. Magasgasan nga rod. Ay unay mo tan. Gasgasak man langang. Ay, agtal na ka. Makita na ka ni manong mo. Nakuritanin kadagiti ko. Apay nga min aya nga da ka. Umay ka nga rod lakwan itilakok alamos. Gumatang kamutan na. Bangus, tilapia, kun adamo galunggaw. Awan igatang ko. No, adda ingatang yu iti baro alugan nyo. Awan igatang yu iti sidain niya. Katno kape kan asukar ti si daan mi ita. Malaksid no ipautang mo. Naa, anya nga utang asasawa mo, manang. Karugrugi mi pailaan nga glakaw, umutang ka na dagas. Ika nga rod aglakoy ti sabali. Awan nga rod kwartak.
Kun ikamot ani nanang iti kwarta na, uray sagpaminsan laang, tapno adda mo igatang na iti maintenance na. Awan nga rod maited ko. Ay, insend kumot kan kwa na ti picture da ito'y ginatang mi alugan. Na, an-anwan na kumangay ti picture. Anya mo daytan, maestra ka, ngam di mo pa'y matulungan ni nanang ta. Sapay ipanpanakil mo kadagiti kakabagyan tayo ang nagdakil ti swildong. Katpud no, mait. Ammom, numano ti sweldok ita. Amok adakil! 31,320 pesos kada bulan. Na, Sika, mano, ti ganansyam iti dayta pa nagisursur mo kadagiti lamas. Ay, nagmayat katibiyag ni manang mun aya maestra. Nagdakal day tabalay da. Ita, at dapat kabarbaro alugan da. kano nagdelikado. Tinantupay kayat amagasgasan oray basit lang da talugan da. Siyempre mat brand nyo ko naman. Permimot ti kinakuripo na. Kaya't nanguutangan da ito lakot na. Apay nga agpayso asa naging matang. Awang kanong nga rin kwarta na. Oo, isuda pa itimawanan iti kwarta. Ay nalakay, kasanungay. Adupay da ito ilakot na. Pangisursuran tangay kadagitaw. Intan maladaw ako ni Jay Eskwelahan. Aguri ka mata. Pumpunasak pa ito'y baro alugan ko. Ay, unay mo't daytan apa ng punas mo. Punas ka mo't la apunasan. Jak nga rod kahit amarugitan. Ni, adapay tapok na. Ay na, maladaw akon kunak. Sige, aglugan ka nga rodin. Nagado nga artem. Nay. Inayada mo nga irikap aday tari daw na. Ay, pandaram kit din. Agap apura da tao. Unay laki din ay. Nagmayat na talaga no, baro tilugan na niya. Nagadaw ti umapala ka aruba. Brand nyo ko naman. Pandaram mo anyat orasan. Ay, agure ka. Ay, Wan, nagpigad ka? Anya? Bumaba ka tagpigad ka. Na- Marugitan tilugan ka. Ay no, makaungatakan kan. Uno ipampag mo ta sapatos mo. Bumaba ka na. Ay no, bigbigat ang mahay bladakan ka. Ay nalakay, hanggang sa manta na ipaibus tatay lako ta itangaldang. Uwin nga rod, bakit? Iso sulit ng imadayota nagisursor. Anya ti makunam, nasken ka di anayunan tayo lako ta. Katsikaman. Nayunan talakay. Mariknak ngamin aday to yung ti swerte ta. Apaw, nagwapo na lugan da ito'y paray. Nagpurma. Siyak lang tinakagatang itikas ta nga style paray. Ado nga rod ti umapapal. May sakon kadagiti umapapal paray. Nabayagan nga rapaap ko ti gumatang iti kastoy nga style tilugan kahit. Automatic day ta paray. Nagwapo nga raw. Manungay daytoy. Milyon. Ay, milyon mo ta. Ay. Awampay ti kasta akwartak ita. Nagado kat ti babayadak. Ay, umanay langan nga prusak day tulugan mo. Op. Nanay. Di mo unay paray. Ay, di mo kunan adakas nga prusan day tulugan mo pare. Ay, ang mga no matuklap ti pintor na. Narikatain. Ay kat, mingmingak lang arudan Saan mat siguro bawal pare? Hello? Hello. Adaak dito eskwelaan, nanang. Amo kanak ko. Imawagak ata agulawak mutad. Ay nanang, agtumar ka iti agas mo. Apay amasapol nga umawag ka ngay. Nagtumarak mutad. Nga maulawak lata. Ay uminom ka iti danom. Ay anya kayo nanang. Tila aramiden nyo apa nang disturbo kanyak. At dalugan niyo abaraw. Ipandak ko maidya ospital. Anya kayo lakit din. Aya nanang, ospital adagos. Kan may sa,
Adda ka nila kay ko, jalugan me. Awan kanyak. Laglagi pam dahito ibagakkan ka nanang. Agi na ka ngamin. Sige, babayan. Lakay, isardang mo man dahito kulong-kulong. Ni, apay. Nag-text ni nanang ko, maululaw ka naman Kat, kasan mo nga yan? Mapantapay agi sorsop? Diyan mo mabali na baybayan ni nanang. Kastoy langan ti aramiden ta. Sa akong ti mapan agi sorsor. Kat mapan mo kitaan ni nanang. Day tangarod ti planok lakay. Maglugan akong iti jeep. Tanay, jak mabali na baybayan ni nanang ko. Unay matan, nag-traffic. Anyantot oras nga'y makaawit ta. Ay, rabiin to na. Dahito katirigat na no adalugan. No matraffic ka, ay awanan. Maladaw kalata iti papanam. Kanyang rote kayat mo ita. May mayat ko man no motor ti inalata. Tamakaliklik ta iti traffic. Agreklamo ka pa ila. Di ka kitagyaman, tap apalan data dagiti tao. Mang restaurant taman na rod. Tani, nabannog ako. No agluto akpay, ay awanan. Ay, agtipid ta. Yurnungan ta di panghulog ta dito ilugan. Kanya makunkuna car maintenance. Naggastusan. Mapansamat amin asweldo ta iti daytoy alugan. Manon nga aldaw akape kan asukar ti sidsidaan ta. I-confine da ni nanang lakay. Obserbaran da pa'y kano. Agad, kumusta nga iti panagisursur mo? Ay na, swertitan sa kagpaiso bakit? Naipaibos ko man ng tilako ta. Ay, mayat man. Ay, lakay, apay, awan madmadlaw mo. Iti panang tultulong takin ni nanang. Ad-adamit nga agswer-swertita. Tay ko na nga roden, bakit? Ti kinaimbag kadagiti naganak, kat agpay aswerte kadagiti anak. Kastala ti biyag ako nada. Mamati ak iti day talakay. Iso asige lang, bakit? Asikaswam ni nanang. Saan mo abaybayan? Tapno dumteng pa iti adu aswerte iti biyag ta. Delikadong sa bakit ha? Ay, kasapulan sa ti CCTV dito aglawlaw ti balay. CCTV? Taapay? Ay, isuman apaggastusan daytan. Ay na, awanen apulos mabati iti sweldo ta. Tila pampanunutam apaggastusan. Amangan nga rod no da sumbrek amang takaw iti lugan. Isuday ta ti pakadandanagak. Daytala alugan ti pagdandanagam. Apay, di ka madanagan nga awanen ti maigatang iti makantayo. Tajay latan lugan ti paggasgastusam. Mano nga ta ti CCTV. Isugat ti kasapulan dito aglawlaw ti balay. Ito ti problema kita. Aywan gayam, imawag ni Ami. Adda ka no iti ospital ni nanang. Itulod nakman, tamapan ko bisitaan. Ay ag-tricycle ka langin. Awan ti parking lot iti ospital. Ay, agapatan no kasta. Anya ti serbi day taalugan. Kabarbarong agpaiso. Hanggang, ay, nagdelikado kamot apirme. Ti kanto pa itultulot iti eskwilaan nyo. Saan lang Usaram lang day taalugan. Tasikan ti makaammo amang bayad iti hulugan na. Kan makaammo kamatan iti maintenance na. Nasayaat mo, nakaumay ka dito ospital manang. Ay, inkarigata kun ati nagarkila iti tricycle. Nagarkila ka? Kaya di baro alugan nyo ngay. Ay, kat no pag-apaan mi day takan ni manong mo. Kasano, nagdelikado apermi. Kan nagado ti bawal. Ay, kan amom, nagdakkel ti kasapulan a kwarta. Para lang iti dayja alugan. Kastala ti biyag amanang. Nabuslon at talaga no kayat mo tiyag pasikat. Ha? Ay, di mo laam mo, ading ko. Manipod ididimtang dayja alugan. Kanayo nun ti panagapami ka ni manong mo. Sikapay lang ti makaamo ka ni nanang Ay, ada ka di agas na. Ingatanga ko na iti agas na. Kasta ka di. Kat,
kumusta amat nga iti panagisursursuryo kadagiti lakoyo. Mayat matlaang. Ay, wan manang. Ay na, nagswerte kami nga agasawa iti komersyo. Kasta ka di. Adda ka di extram dita. Anya nga extra? Pagbayad ko kuma iti arkilaak apagluganak nga agsubli dya iskwilaan. Ay, awan apulos kwartak si ka. Yururnungak ngamin dya pagbayad min tumanen iti hulog me ijay lugan. Ay, oo na yan. Sige, ikan ka manang. Ang ingkapay mo't kitaan. Ani nanang? Win sige, intangarudan. Wan manang. Bisitaan mo ni nanang takaasi. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. Ti kinaimbag kadagiti naganak ket agpaay aswerte kadagiti anak. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimot direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kanda ito'y ng estasyon Kas Talatibyan At kami itingkay panang tarabay at to'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako na. Saan ka nga umutang no kayat mulaang ti agpa-impress ta sigurado akasarunoday ta ket stress. Tampok ditoy programa tayo. Kas Talatibiyag. Hoy, Ray, aday bagakan ka. Juanes? Umasidag ka Ay, disturbo ka mat. Ada pala kulutek ditadaya. Ag-birthday nila kay Kuinton umay alawas. Ha? Ay, bongga! Imbitado ka niya. Umaya ka. Isungarod adamagak ti Facebook mo. Tapno maiad ka ijay aramidak a GC. GC? Group chat. Ay, bongga! Ada pa GC at talaga, Kasapulan nga agsasarita tayo no asino ti umatenda. Ay na, basta siya umayak. Amumat kanya ako na pinangan. Ay, day tati paborito. Kahit anya nga ti FB account mo. O sige, i-add na. Pot-pot. Anya? Ito'y pulatan ati pot. Anya ang klase nga FB account data. Ay na, i-type mo ang ti pot. Aha. Pot. Pot-pot. Ay po na yan. Siyang malangan di mangi-type. Nagado a reklamom. Oy, Ibing. Andito na akis. Kahit, anya ita. Agpakulot ka matan Kapakpakulot ko pa lang, hindi na palabas na lawas. Kulot pa lang tibuok ko, Kulot ngagpaiso. Ngamni, nagangrag kaya. Pastra ka naman ita balayo, tapapintasan ka. Ay, ada nila kay ko. Man ano kuma? Apay, saan ka di akayat nila kay mo apumintas ti misis na? Ken may masapol nga agpapintas ka, girl. Agpa-birthday ni Lydia. Ha? Agpa-birthday gayam. Apay nga, adinak inimbitaran. Don't worry. Ibaga nga iraman na kay chat group tayo tapno ma-update ka. Ala na, basta ka na kun. Kulutag tabuok mo. Di ka madanagan. Ta 50% ti discount mo. Pakulot adi kala maumuma. Kas kala agrup-rupa anigritan. Na, masapol nga agpapintasak Tagpa-birthday ka no ni Lydia. Ay, Ibeng. Uray niya pa iti aramidam saan ka pumintas. Ay, ikan nakit din iti pagbayad ko kanire. May sama day ta bakla. Ay,
Jakman amo, no apay akas talaon iti panagtalag mo kun kuana. Tapay manan. Kino nagnisit akas lanwang. Saan na abagay ti agbakla? Ay na, saan samat akayat nila kay mo ti kaaddak dito balayo? Kuskusilapan na kaya. Sikakit di mo. Talaga akas talaang timata nila kay ko. Oh? Kaslag kuskusilap. Sa bagay matkit di kasla pang kiss nila kay mo. Ay, agtal na ka man. Ah. Di mo uyawan nila kay ko Ay, sorry na Ay, nagwapo kaya nila kay mo. Katwan mo. Adtoy je bayad ko iti kinulot mo abok ko. Agyaman nak ebeng. Bayam, talumaba sa kidi balay dalidya. Ta ibagang kay raman na ka iti group chat. Na, naglukon da ito'y are. Bakit? Nagluto na. Ay na. Tila ichachat na da ito'y mat, Alija. Wrong spelling. Ay, ingkagluto, ibeng. Nay, adapay mo't kilaban. Kilaban man nanti kanan. Ipapudot mo na. Ay, nagmalmalam a cellphone tig mo. Makichachatak nga ro dito'y group chat me. Group chat. Para iti niya. Nalipatam ka din ti birthday tila kay ni Lydia. Ah, Ingka ipapudutan atay kilaban. Ta makichatak pa'y. Ibeng, agpartigayam ti asawa ni Lydia. Nay, kasano nga amom nana? Kat awan kamot ijay group chat me. Jak amo na ita group chat aday ta. Jak tupay amo ti agsilpon. Nakadamagan nyo nga rod ngay. Nagado apa kichismisan. Masapol pa'y aya maadaan ka iti group chat. Kat, imbitado kayaw. Ay, uray sana ka imbitado. Mapanaklata. Ay, masapol nga adda ka ijay group chat. Tapno ammom, no anya ti ited mo a regalo, nana. Regalo? Uso pa'y ay ati regalo? Kaya't yu asawan, saan kayo nga agregalo? Mapanak tulatan makipangan. Adula amin day tariga-regalo. ay na! Bunggagayam at talaga ti birthday nila kay mo, Lydia. Agasa man day talitsyon nga oink, oink, oink. Kun 3 layers a cake, cake, cake. Ay na, nabasa magayam ijay GC. Ano fa? Kat ija pa'y covered court, di pa kaangayan na. Siyempre ado nga minti umatender a bisitang. Ay, ado? Sino ngay? Umay ni Mayor. Ay! Jay gwapo a mayor. Wen, kan inimbitarakmat ni Governor. Ay, bongga! Ayun gayam, amom ka di tinumber ni President. President! Sino a president? Kan ni Presidente Ay! Ang bongga-bongga naman! Oray ni president, imbitaran? Iso nga rod adamdamagak tinumber na. Ay, i-chat mo i-JGC. Ang mga noam mo dagiti kakadwa tayo. O anya, mamatikan asahanak abasta-basta. Ray, umay ka man ditoy. Ay, Ray na tinagan ko! Sana Ray? Abay, di mo makita aya i-JGC Ray na tinagan ko? Reyna, no Reyna. Apay, pudno ka di da i-chat ni Lydia ijay group chat. Ay na, isumat ti kunana. Ay, umay ka no da mayor kan governor iji birthday nila kay na. Ay, pudno gayam. Umay sapay ni presidente. Oh, grabe. Kasla state dinner mo ti mapasamak. Saanan asinsinan a birthday? Ay, kasanungay. Kasapulan ka ding aggaon tayo? Ha? Amangan ngamin no ipagarup da a caterer tayo, no saan tayo nga aggaon? Ay, oo nga ano. Ay, aguray ka. Damagag tuman ijay GC tayo dayta. Kasanungay no umay ni presidente.
Ada nga ta pa-red carpet na? Ay! Sigurado Adan tupay fireworks na. Ray, intan aagkita iti marentaan agawn. Ay, wala niya. Tani, dandanin niya birthday. Ne, Ay. isumot dahi tan ni Pare William. Ay, diya birthday? Ay, kantaan ta. O sige, O, sige. kablaawan ta. Agbilang ak iti talo. 1, 2, song, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nakamuan sa birthday. Ay, saan mo nga mo? Ni bakit mo? Anya ka dayjayan na ya. Taimpakaammu naman Ay, umay kami to Ay, agasin man. Umay kami maki-birthday. Ta umay kanumot dagiti opisyal. Sino nga opisyal? Kat no umay pa'y gayam ni President. Ha? President? Presidente ti Pilipinas? Ay, aguray kayo man. Diyan ka mo deta sige, panawang kayong tagawid Ha? Tindak man kasarita ni bakit ko. Tila aramidin na. Saan amabalin nga umay maki-birthday? Dagiti saan anak kagawn, nana? Ay, masapul ang nakagawn. Katuan, day ta tinagtutungtungan mi iti GC. Ay, jak man lang amo dayta. Siyempre, awan ka ngamin ijay GC mi. Ay, kasanungay katawan mat gown ka. Agkita ka iti gown mo, nana. Kan masapon anang isit ti sapatos mo with heels. Ha? Ay, daytakit din. Pangalalaak nga iti heels anang isit. Kunak nga umayak la maghipangan. Kanagisuupot ko ma iti pansay. Lydia! Lydia! Anya dyan nadamag ko nga umay da mayor kan governor? Umay da inton birthday. Umay pa hindi presidente, Anya day tangar aramidam, Lydia. Apay, di mo kayat nga umay dagiti politiko inton birthday. Sikat ka no kas dyan lakangay. Agpasikat ka man ako nakon. Italaang mat ngagpasikat Idi pay, nalaing kan ngagpasikat. Kunamlan, asino ka? Apay, baknang ka? At kwarta ma, pagpasikat mo. Bayam ka di asyak ti mang plano iti birthday. Pangalam ko may ti kwarta agastusan. Isungarod anaglaw na. Anya? Naglon ka? Manen? Una, tapno da pag-birthdayam lakay. Kaya dapay utang mo ide, asan mo nabayadan? Nga uray da kala imbar barangay. At dayamat. Di ka man naging didiam mo. Nakipimpinungot kan to pa ide. Ay nalakay, nalipata kung dito'y panunot ko. Ay, Nalija. Oy, tandaan nam dito yung ibagakin ka, Saan ka nga umutang? No kayat mo lang ti agpa-impress. Ta sigurado, kasaruno day taket stress. Pare, happy birthday Kaano ka din di birthday? Ay, tal na ka man pare. Nalipata kong ti birthday. Kano ibagbagada nga umay da mayor, governor. Ken oray sa kanun ni presidente ko umay. Agkasam that's ngay. Ni bakit ko ti akin aramid iti dayta? Ay, agasam man di bagbagana asaganam. May sa alitsyon a baboy, may sa alitsyon a baka. Ay, Talo alir kano pa akik. Ay sus, nagadugahan ti kwartayo pare. jakto pa'y kaya ta sa ganaan ti birthday. Umay kamin to Agasam may taaggaon pa'y dagiti babae. Awan ti mapasama ka birthday pare. Awan. Apay nga awan? Basta awak man. Awan mo ti update ni Lydia, ijay group chat tayo. Wen nga ron. Kanayon mo tin anak ka offline. Kasanungay jay gown. Sapay na ipareserve tan. Ay, jak mo tin makikita ni Lydia, di balay dang. Napanan na nga ta. Amangan ano na pa na insagana di covered court. Apaka angayan ti birthday nila kay na. Ay, wan anya. Ay, agasem ngay.
the mayor, gobernador, kan president, kat umay. Anya tinararamid mo? Saan da kanon nga i-release jaylon ko? Nasaya at dukasta. Ha? Stika ti aking bason. Anya tinaramid mo? Ha? Napan ko lang ba't kinasarita ti manager jay paglunam ko ma? Imbagak asaan da ka apautangan. Anya? Apay hinaramid mo dayta? Para kin ka dayto nga aramidak. Para iti birthday. No kayat mo lang tagpasikat, sanain. Oray saan akong nga birthday. Ay, anya lang ang tirupak nga ipakita kadagiti inimbitarak. Siya kung ti kababain. Mabahinak pa yun iti group chat me. Bayam, sagay sa ida kadag iti babalayda. Tainak ibaga asaanin amatuloy ti birthday. Anya? Saanin na masapol ti group chat. Ta personal ko amapan kasarita ida. Ay, awanan tirupak nga ipakita ka na kwada. Basol mau! Basol mau! Basol mau! Ay, saanin ang matuloy tay birthday? Saanin nana, awan ti maangay a birthday. Ay, sayang. Sapay, ikarigatak pa'y kumatimapan mang bayad iti gown. Saanin na masapaw, lapag gastusan nyo dayta. Apay, nagbabawi kan nga ag birthday. Ipuspon ko pa lang ti birthday, nana. Ay, mabalin ka di nga ipuspon ti birthday. Una, narigat apilita, intado ti utang may. Ay, sabagay ba't kit di pudno day takino ng barok. Panawan kayo nana Tamapan ko ibaga kadagiti daduma na imbitaran, asaanin ang matuloy ti birthday. Ay katuan barok. Ay kaanyagay nga rod. Wanan Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan ka nga umutang, no kayat mulaeng ti agpa-impress, ta sigurado akasarunuday ta ket stress. Tampok ditoy, programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimet direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag. Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti irresponsable nga asawa, agbisin ti pamilya na. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Ay na, Mari LV. Nagadupay lang day talalabaam. Ay, hun nga rod maray. Agmalmalumak samot tin nga aglaba dito'y bubong. Nalabsan ka itay agsapang aglablaba. Aging ka ita, malumang. Aglablaba ka pailaan. Ay, naurnong nga mintimurong mi maray. Sapay di mo na sumangputin nila kay ko. Urayam nila kay mo. Hun tatay gatangan na asidaon may maray. Kano na barbartak iji kantina. Isupay ko matibagakan ka. Taing kayawid. Pinanawan lagi ti kakadwa na nga agiinom ijay. Ha? Unay mo din. No kasta, inginom naman amin na, injay sweldo na. Inkakitaan nga min Nabarbartak nila kay mo. Iso nga inkayawid. Ay, lakay. Agreeng ka, taagawid tan. Agawid tan. Lablab sanda ka dagiti tattao dito. Hindi ka lang mabain. Awan, bibiyang ka, wakada kita tao. Ay, inis wampay tapantalong ko. Tumakder kan. Makatutulugak nga raw. Ayan, Jesweldom. Awan igatang itibagas kan si Daon.
Sandan sapay ngayon to di barya ka. Damaga man di aglaklako dito yung kantina di baryak. Ay, anya, Maria. Ay, isukit di ata da utang na. Anya, nakautang pa'y nila kay ikaw, nana. Kat no nagado ti ginatang na nga arak. Kasano, saan mo't ngamin asar dengan dagiti pada na nga artek. Kinan kantsawan da. Iso agimatang mata, nagimatang. Di ko malinakwan Awanin apulos na bati ang sweldo na. Ha? Ay, basol ko pa'y gayam. Ay, kaya't kumata, makalakaw. Ay, anda 500 a balance na. Ay, awan pagbayad ko, nana. Isunto ti singirin niyo. Ay, naskan nagbayad adagos. Tawan pag-purchase ko, itilakaw. Nayawid mo nila kay mo? Wan mare, ay na, nagrigat ko ngayon nyawin. Isukat ti kunak. Imbag nila kay mo tasan-san nga gininom. Padasan na. Saan ka di numero 1 met iding artek nila kay mo? Ay, perme Pasaray mapan kusuk-sukunin ije kabangibang a barangay. Saan samot kan nga gininom ita? Un mare, diritso awi doon. Kalpasan ti trabaho na. Saanin dumagdagas ije pag-iinuman da. Ay, nagsingputan ngayon no kasna. Apay, anya ti inaramid mo ta nagbalbaliw anamin pinsan. Kaya't mo ama-amuan ti sikrito, maray. Anya day ta sekreto mare. Ibagaman. Kinigtot ko Kinigtot mo nila kay mo? Day talaang tinaramid mo kat nagbalbaliwan adagos? Awan pa'y bagas! Awan pa'y balunan dagiti ubing ija iskwelaan! Nay, saksama ti paspasagid ang bakit? Nasaya at nakadlaw ka! Salbag ka! Day talaagin inom ti mong aramidan! Inawis dak nga rod dagiti babarkadak. Sadak kinantsawan. Kat nagpakantyaw ka mat! Ita, da kami a pamilyam ti awan kanin na! Mapan ka pailaang umutang kadatatang kananang. Ay mabainak! Namin anon ang mapanak umututang kadakwada? Naganak kumat ida, pagbainam kuma. Kat, mabainak nga road. Kuskusila pandak paikit din Ay, mapanak man lag trabahon. Bumali ka ijay bus mo. Tane, awan ikatang itibagas. Mabisinan kami a pamilyam. Nana, saan ka din nga umut-utang ni Kumari LV dito'y kantinam? Ay, jak pa utangan. Aging gay ti di na mabayadan jay balance nila kay na dito'y kantina. Ay, adda balance nila kay na? Manungay. Ay, 5 gasot. Order nga order iti arak. Angam na ibus mo gaya man ti kwartana. Kaano da ita? Idi na uday, nagiinom da ditoy. Day takot tirigat na, nuartok ti asawa. Imbagkan ka tasaanin nga agin inom nila kay mo. Saanin, nana? Talaga nga insardeng na, ti aginom. Ay, isurum man mat kan ni Elbay. Noan niya ti inaramid mo. No apay nagbalbaliw nila kay na. Imbagakan kwa na, nana. Bareng surutan na. Imalikan sama ka ni boss. Uwan paray, 1,000 lang. Ano kasta, aginom tayo manan Ay, itad ko da ito yung kinimisis ko paray. Oho, di ka man. Apay under ka. Eh, saan mo ta? Apay nga rod ta amin nga ibaga ni bakat mo kasurutan. Sa anak nga under. No saan ka nga under? Inte aginom. Ilibre na kami mo Tagitilangan, babarkada may di lugar nyo, libre. Ang, kasano nga ino agungat ni bakit ko? Under ka talaga. Mabutang ka ni bagat mo niya. Ay, sana. Apay kumakabutang ko ni bakit ka. Sige. Intayo, aginom. Tapno ipanagnag ka, sa anak nga under. Kasta. Panagna ka, masikakit malalaki. Asikati ari iti pagtangan nyo. Awan manin nila kay Maun. Saan manin ang nagawidan? Awan nga rod manin maray. Pinaras mo ka din, imbagakan ka nga ramidam. Saan pa'y maray? Padasam
Mayat ko naktumat. Jak kumakayat ta allergy ak iti arak. Sigaman pa'y laang ti tao nga da allergy na iti arak. Ay nawon maray, naglakaak ang mabarbarte. Kat di mayat. Basit lang nga inumom na bartekan. Jak tukot ang muntar aramidak na mabarte ka. Sige mare, aginom ka. Tainton mabarteg ka. Siyak ti makaam mo amang ibaga ka nila kay mo. Tulungan nak maray. Katuan Kayat ka atulungan. Ay, sumipngit-mit gayaman mga pards. Gagangay na. Ay, saan ka di pa tumakdar? Agawid ako man. Dahito yung kwarta ngay gatang ni bakit iti bagas. Apay, adapay nabati ako rata. Adapay nabati apay bandre DJ binalik ka sa ngaribo. Inom tayo amin na. Ay, sana pare. Huwag din. Yawa mo kanyak dito kwarta. Siyak tayo gumatang. Saan ka kadiyaman din nagan? Amo ni bakit mo ti mangipamuspusan iti kaninda? Ang kasano ngay no mabarte kak. Medyo adayo pa iti balay me. Siyak ti maka mo. Itulod kan to. Pare, sigurado ka dito iti balay me. Sigurado pare. Abay nga awan ni bakit ko amang sabat kanya. Nakaturog siguro na. Kastaya. Iso, maturog ka ni ti papak dito ruwar di balayo, ha? Nagyaman na kiti panang itulod mo kanya ka pare. Sige. Agawin na mo tayo. Apay nga taad di nakmatla riinganan ni bakit kaw? Sigaw, ano riingan nak? Adan nakasagana an alamiis adanom. Ta sigurado nga dahang over kaw. Iso daytan. Mangagkuti aring padak na. Agin tuturugak. Kan agin uungitak. Ta sigurado adamagan na no ayan ti binalik a kwarta. Iso daytan. Pare Prudensyao. Ha? Hoy, paray. Uy, nakaring ka de? Ni, apay ngay mare. Si kamot ang timang ririing kanyak. Ikwa nga, main. Ni bakit ko ngay? Apay, nasangputam dito'y balayo, ni bakit mo? Ay, jak nga rod nadlaw. Tanabarte ka kanagawaid. Ikwa. Saan mo nasangputan ni bakit mo? Gaputa. Gaputan niya. Ikano nagpatpat na gagin inom. Anya? Nakigtot ka anya. Ay, permi Ay, saan mo't nga gininom ni bakit ko? Gapo siguro iti permi sakit tinakam na kan ka. Iso ang naginom. Kat, nayan nga rodan ngay. Biro ko mo't gaya man niya. Siyempre asawa. Ay, isunday ta sumungad. Kabaalan na mo't gayam tag may sa nga agawaid. Ni bakit ko dahi ta? I was dancing Nabarta ka? with my darling. Hindi ko na. Sige lang, tamo na tiyagin naman. Mayat gayam te mabartaga niya. Isumilagay maganayan ka mabarta. Anya, kayat mo ta. Agya talaga. Ay, sumardeng ka man. Oh my kakid. Ay, hindi na kiguyod. Duwata nga. Ginom. Oh my kakid din. Ay, sumardeng ka, Elve. Mangibabayin ka. Was dancing with my darling. Naglaing mo't gayam nga ang kanta ni Kumarik Papanan na ngay. Ay, kat mapanagsala-sala dita kalsada Ay! Elve! Agsubli ka! Di nakibabay na kasta! Ay, awanan. Agpada kayon nga artek kan ni bakit mo. Si kanto, mat nga men. Apay pabasulan nak.
Di mo ngamin kayat kag balbaliw. Iso at tinulad na ka. Payman, tamapan ko surutan. Hoy, bakit? Umunig tandit abalay. Di ka mangipabain. Ay. Kastagayam no mabartak ni bakit mo, Prudensyaw. Agsala-sala kan agkanta. Santaw, agsangit kan agkatakatawa. Di yung kumamot katawaan ni bakit ko Kan nakakatkatawa mo gayam. Nayawid ko lang arudan. Hey, tinulad na kalaeng. Taartek ka mo ngamin. Umayak lang gumatang itibagas, nana. Ay si kantagluto, Prudensyaw. Kapilitan na tani. Nabartak mat di bakit ka? Katsak mat ririribukan na. Na. Kung naman nakaturong ni bakit mo, rimwar mo't ijabalayaw nga kankanta. Yan ang nagagat-gat ang kabagas. Tamapan ko anawan ni bakit ka, tanay, nakababay na talagaan. Mapansamanin makinumain. Aguray ka tayo, supot ka. Unay katikas tuyan. Ay na, apay, di mo ayaam mo, jay pagsasao ako na, barok. Kunana, ti irresponsable nga asawa, agbisen ti pamilyana. Iso nga imbes nga arak ditoy, arak dita tigatangam. Ay, jay kit di kanunyo tigatangam. Agbalin kakit di a responsable, a padre di pamilya. Huwag nga rod nana. Para kanyak at talaga dahi ta pagsasaw. Oh, atuyen jay bagas. Ingka agluton, kang ingka anawaan ni bakit mo. Agawitan ko nak na eh. Napayap, bagawitin na. At dando pa yung mga wawis kanyak nga, ginamay kayo. Ay, di ka lang mabain. Bimabayan ka. Quits talang lakay. Agpadpada taytan nga. Artak! Sige, isardeng kun ti aginom. Iso nga isardeng mo matan ti aginom, Nitak kinipato, napandanag paritrato. Agawitan ko na. Nagbayat ti mapartag. O anya, epektibo mo't laang, diyan surokan ka. Ay namare, epektibo. Masapsapa paikit din nga agaw-awid nila kay ko. Tamabutang nga amangan numapanak makiinom. Nakigtot mo talaga, Di kalatan agtagtagari, Wun siyak pa'y katikunam. Tinapatag, natulungan ka. O sige mare, inak mangisaangan tani. Huston to inton sumangpet nila kay ko. Si daun to laangan tilutwag. Ay kat padigwan naktumot tan, Ayun amare, dahil talaga yam. Lukatam to adagos numayak agtuktok inton madamdama di balayuan. Wen, inay, aday ta nila kay mo. Anda talaga ginatang na si daon niyo. Kung naktumat kan ka, mare. Sige, agawid ako. Ay kawan maray. Sige, agawid kan. Un mare, panawan kan dito'y dalang. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti responsable nga asawa. Agbisin ti pamilya na. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag.
Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Di Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti muna paser ti serye tayo italawas anapauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nanang, apay ang masapul nga ibati dakti ka ayan dalola, Levi. Amo yung mata na ungat. Pasensya ka na, anak ko. Saan nga minakayat ni uncle mo ako muyog kakada kami? Iso nga ibati ka pairaan dito ay Sana bale, kanayon kan tungaw may sarungkaran. Ikarit na itaan ak. Pangaasim ko ma, di nakibati, di nakpanawan. Pasensya kan anak ko. Ngam, amok, di nakabaybayan ni Lolam. Naungit laang. Ngampat siya ka di nakabaybayan. Gaputanda ka iti puder na. Anya, magtanti kastoy agasat ko. Siyak ti agsagaba. Gapoy ti panagsinayo ka ni tatang. Usnukop ang China anak ko. Kasla madudog ti puso. Gapo ka dagitang ibagbagam. Sige, panawan ka dito. Inak kasarita ni Lolam. Kalpasan na. Agawid ak tumatan iti balay mika ni Uncle mo Anardo. Laglagi pam nga ipatpatag ka. Sina anak ko. Kastoy ka dilatan anak ka. Ibatim laktan dito'y balay akas laawan anyaman na ti anak mo. Amok asan yung abaybayan ni Sheena, nanang. Iso nga ibatik pailaan kada kayo. Amumait nga awan permanente apagsapula. Saan ko ang mapaadal ti anak mo? Di kay agdanag, nanang. Siyak matlang timang paadal kan ko, ana. Tinapatag kat makipagnaid pailaan dito'y balayo. Sige, ibati kong ti anak ko kada kayo, nanang, Di ako mabaybayan. Makamu ka. Ngam siguraduam laang asuportaram mo lang. Saan ko a responsibilidad timang suportakan ko na? Ikarik day tananang. Kan inakmat kasarita ni Sator. Tapno dua kami amang suporta ka ni Sheena nga anak mi. Apay kastoy ka napasamak. Siyak ti agsagaba. Gapoy ti panagsina dagiti dadakkel ko. Oh, insan. Apay nagsasangit ka? Abda ka di parikot mo? Si kamat gayam, insan Jikoy. Pasensya ka nagsangsangit ak. Maladingitan ak ngamin. Gapo iti pan nakarakrak ti pamilyami. Nagsinan dagiti dadakkel ko. Adidag man na pinanunot. Kastay ka di talaga tigasat ko. Di ka nagsangit, Sheena. Adaklan nito'y parakin ka. Inarakop nak, insan. Di mo kumaikan iti sa bala kay papananti pa nangarakop ko kan ka. Masya na kanilunay kan ka, insan. Iso narakop ka. Agyaman nak, insan. Ngam sana na masapol nga rakupan nak. Sige, mapantay ti sirok ti mangga. Mabilag tangamin dito nagtugawan ta. Nakarubuat akon, Mari Diana. Intan, amangan numala daw ta iti birthday party apapananta. Ay, saan ta amala daw? Gaputan na sa apapaymat. Ay, wan gayam. Asino ngay ti kadwa ti apo kum amabati dito'y balayaw. Sapay babae pa'y mga raud. Ay, awan gaputad dudua kami mula ang agnanaw dito. Kabaulan na tagmay maysa. Iso nga awan rumbang apagdanagam. Ala, intak iday. Anya nga tano, ikuyog talaangan. Sana balay. Apo ti may sa ako mari tatyag birthday. Ay nasa anon. Iso pa'y ngay aywanak no ikuyog ta. Ibati talaktan dito'y balay ngagmay maysa. Dakulan ni Sheena, kabaulan nan nga aywanan ti baghina. Anya? Awatam da ito'y kaanakan. Ipalutom ka ni Lola, masidaon niyo, wan. Agyaman ak, auntie. Ipalutok to ka ni Lola intun sumangkmat. Anya? Awan pa'y laang ni Nanang? Idin to ta sumipngatan? Apay, sa dino ka di manan tinapanan na. Imbaga na kadikan ka? Saan, auntie?
Ngam, rimwarda ka ni Lola Diana, kumari na kano. Ay, unay mo ni Nanang. Inaramid na latagayam ti madi nga aramid na, nga oray addakan diti balay da. Auntie, ala, umay ka. Sumrek ta dita balay. Taagluto ta, para iti pangrabyam. Agyaman na kanti. Ay, talaga ngamin ang mabisina kon. Innapoy lang tinaluto. Isu lang tinloto ni Lola, sakbay apim manaw. Ay, unay mo ni Nanang. Kay lagayam agsapa apim manaw diti balay. Kaasi ka mo't kaanakan. O sige, ilutuan ka pa'y, sakbay nga agawid ah. Agyamanak, auntie. Kitara Marilebe, nagadaw dagiti sa nga ilid nga ubay. Sigurado nga ag-enjoy ko manisina no ingkuyog mau. Ay na, agyan latan day jay ije balay. Iso pa'y nga yaywan ah. Umay kakiting, inta agsalan. Agsasalan dagiti kukumarit ah. Sige ah, no dahil tati kayat daw. Inta ka rodaan. Amo ka makasalsala ka una yan. Gusto ka, kumaray. Talaga akayat kun ti agsala. Gaputa da ito, ti imayak dito. Naglain ka no may mga pakanyak sa tur? Apay, awan ka di matibasol mo no apay anaya dayo kadata ni Sheena? Di nakpabasulan. Gaputa si katiim mo na nangaramid iti madi. Makitam ti mapaspasamak itagan kwa na. Mabat-bating agmay-may sa ijay balay ti inam aman nugal. Kat, basol ko ka dilaang dayta? Apay nga rod, asaan mo ang mapansukunan kat makipagnaad kan ka, alaman? Saan pa'y nga ita? Ngam talaga kastanto ti aramida. Nagado arason mo? Ngam kinapudno na, saan mat akayati ka dendenam nga iyawid mo ti anak ta, tapno makipagnaad ka da kayo? Huston! Di naksurunan. Tama nga numakabil ka. Padasem ata idarom ka! Alamisan dito iro, Arlene. Anya ka di pa'y lang ter aramidam dito. Nardo, Apay ngagsangit ka. Anda pa rekot. masyanak lang amin kinisin ang anak ko. Kanayon nagmay-may sa ija balay. Amang ankit din wa dadakas ang mapasamak kin ko ano kanayon nakasadyay. Ket, anya ti kayat mong ibaga? Nardo, lumabali. Di mo nituloy ti kayat mo asawan na. Diyak kayat nga da sa bali at tao ang makipagnaid ka dati diti balay. Nawatam. Saan mat kasabali at tao ni Sheena? Gaputa anak ko mat. Di mat, imbagam iti nga amin anapatag kanya. Kat ipatag mo mat. No ipilit mo ti kayat mo. Agsinatalangan. Ibatim to kanyak ti anak ta. Inton maipas ngay mo. Diyak kayat tinatangkan ti ulo na. Nang ibigin kita, marami ang nagtaka. May nagsabi na bulag daw ang aking mata. Edna. Nasaya tasin mangpet kayo, Nanang. Agawid akmatan. Kat, nagkunangamin nga orayan naksika, Edna. Apay, adda ka di arak nga awit mo. Ay na, Nanang, day talati amuyo. Arak latati sa pulen nyo. Katanya nga ron ti kaadam dito'y balay. Inlutuak ni Sheena iti makan. Naiturog na matan. So ama-ama kakamang panaw kankwa ng agmay-may sa. Anya? Ay na Edna. Kabailan ni Sheena ti agmay-may sa dito'y. Kanayon to pa'y amabat-bati dito'y. Ngamasang putak-matlata na sayat. Laglagi pa nyo nga intalag kada kayo ni Manang Lainey. Iso adirum ba nga baybayan? Mom, Edna, saan ko a responsibilidad day tang ubeng? Iso adi ka kumaagsaw iti kasta kanya? Anya? Inayaban na kumaa. Nagmay-may sa kagaman naturog dito balayo idirabi, insan. Mabainak mat insan Jekoy. Saan mo mat nga obligasyon timang bantay kanyak? Awan parikot kanyak, insan. Inton maminsan, umainak to ayaban ha. Amangan nga minno at dalo-loko a tao. Ket pagang angawan na ka. Di na kumamat abot-but ngan, insan. Sapay ka na yun nga ibatinak ni Lola dito balay. Saan ka abot-but ngan, insan? Ibagbagak lang tipod no. Nasayatan na danon kayo pa dito balayo, Nanang. At na napatag na ibagak. Apay, anya ti ibagam. Ala, agawaam nga ibaga. Gaputa ang mga numaladawak iti pagna. At iti kwarta.
Para kada kayo kan ni Sheena, ang anak ko. Ay na, daytaman ti kayat ko. Rumbang laang amangted ka iti igatang mi iti kanan bigyan ni Sheena. Una nang, awan parikot iti dayta. Ngam aywanan yu kumamat ti apo ko yo. Di yu kumamat pampanawan dito'y balay yung agmaymaysa. Nang runa iti rabi. Day talagayam. Di ka agdanag. Manipod ita. Saan kun apanawan ti apo ko ngagmaymaysa dito'y balay. Agyaman nga ron no kasta, nanang. Sige nga ron, agpakadakon. Nala, katagyaman akmanan iti inted mo akwarta. Inton sumarunaw ti panakisaritam iti anak mo. Gaputan na pan iti pagadalan. Wen, nanang. Sige, patuloy akon. Sige. Anya katasanan. Rumwarak kidain. At dan pakisugal ko. Kan pagpasikat ko kadagiti gagayam ko. Igatangak tulatan ni Sheena iti may sa biskwit ken Diyos. Sigurado amaragsakan ng dayjay. Tatang, nasayata nakita kayo dito'y dalan. Kailiw kayo una yan. Arakupan kayo man. Ay na, Sheena, anak ko. Ngam, apay amagmagna ka. Nang tedakpat kaninanang iti allowance yu iti kalman. Tsaka makasta tatang. Magmagnak gaputawan inted ni Lola apagpletek. Ano niya? Saan na mabalinti kasta? Delikado ti magmagna, anak. Nang runa itikaskan ka. Apay, naibus nga tan adagos ti kwarta nga inted ko kanilolam? Tsaka mo, tatang. Basta inggatangan nak ni Lola, iti kalman iti may sa biskwit kan juice. Iso ti binalon ko itay. Ano niya? Ala, aglugan kan nga agawin. Ikkan ka iti pagpleten. Kasaritak to ni Lolam, maipapanit dito eh. Saanan, tatang? Amangan noong tanak ni Lola, no aramidan nyo ti kasta. Alang harod, lumugan ka nga roden. At dahitan ti jeep. Itad kun ti pleten iti driver. Agyaman na, tatang. Anya ti ko nang bayaw? Nakitam amagmag na ni Sheena ang nagapu iti pagadalam da. Wan, kat masurunak iti inayo. Apay amasurun ka. Naawan mat inted mong allowance ti anak mo. Kat nunang tedak iti 2,000. Ngam, apay anagnag na ti anak ko. Ni, amangan nga ro na napanmanin insugal ni nanang ti kwarta. Kastamat ti atap ko. Isu akasaritam ni nanang. Gaputa talaga ang makaungungutak. Ay, una yan ni nanang, no bilang ta insugal naman ng ti kwarta ni Sheena. Ala, bayam, kasaritak to ni nanang. Sana mabaliti kas jay nga aramid na. Anay ko, Lola! Apay ka di manan akuddo tendak. Nasakit! Apay, nagpulong ka kadi iti amam. Apay nga inong tanak ni antim nga igna. Gaputan nagnag na ka nagawid iti kalman. Nagdamag namin ni tatang, no apay ang magmagnaak. Idin to tadda ka no inted na kada kayo akwarta. Ngam ko nakajak amo. Gaputawan mo tinto diyo. Kasano nga addaitad ka? Kat inggatang ko nga rodan iti Diyos kan biskwit mo. Awan at talaga ti panunot mo. Sorry, Lola. Jakmag ngamin ang mga kasta. Ala, kasaritam ti amam. Kat ibagam nga awan ginastos ko akwartayo. Nalawag ka day, Wan, Lola. Nalawag. Ngampang nga sa'yo. Tadidak kumamot na nasaktan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Gasa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagsina dalay ken sator. Kat nagbati nga rod ni Sheena iti sidong ti apong na. Naliday daytoy,
takanayon nga ibati ti apong na iti balayda nga agmaymaysa. Iti sabali a bangir, masyan matlang nila ni iti anak na. Isu akayat nang alaan iti dennana. Ngam saan akayat ti kadendennana ani Nardo. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Gasat, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Gusto ko man, Lola. Di na kun kabilan. Ibagak tulangan ka ni tatang ngawan ginasgastos yu. Rumbang lang! Papanawan ka dito'y balay tamakitam. Ala, ingkaglutom. Amom matan ti agluto iti napoy. Wen, Lola. Talaga po pintas ka, insan Sheena. Ad-addan nga agminarti kinapintas mo. Gaputa balasang kan. Sa anak pa'y abalasang, insan Jikoy. Ubingak pa'y. Saan nga rod amadlaw nga ubing ka pa eh? Matured ka nga min nakit kitaan. Kastamat lang ti ibagbaga dagiti gagayem ko. Saan aday ka ti pagsaritaan ta, insan? May ka, intag kape di taunag. Adain lambong ko di ta abagas ti kamuti. Awan ka di manin ita ni Lola Levy. Adda, ngam matmaturog pa'y laang. Kasta unay ngamin ti bartek na idirabi Ay, sayang nga rod mo kasta. Ha? Api asayang ako nam, insan. Ako Kung kumakadkaduan ka pa lang dito'y balayo, naawan ni Lola. Kasta ka di? Mabalin matlata nga agtalinaed ka dito'y no kayat mo. Agis istoryata dito'y paraangan. Nalamlamiis ngamin dito'y. Sana bale, ta Sabado ita. Awan klase mi. Wan matkit niya. Sige nga rod, intag kape. Kayat ko timangan iti kamote. Oh, adto'y siya anak ko. Inyagan kayo ka ni Lola iti bastit a grocery. Agyamanak, nanang. Ay, wan gayam. Kumusta kan dito eh? Kastoy lata Jak lata marik na ti panangipatag ni Lola kanyak. Kasla padagsanak para kan kuana. Kasjay la siguro talaga ni Lola, anak ko. Saan mo lata napakpakitaan iti mati? Iparik nam lata ti panangipatag mo kan kuana. Wen nanang. Ay, wen gayam. Umadanin ti panagturpos ko iti high school. Sapay la ko tamakadaray kayo ka ni tatang. Ay, syaklatan ti umay anak ko. Saan mo ngay ayaban ni tatang mo? Ngam, kayat ko kumadwa kayo ang makaimatang iti panagturpos ko. Kan may isa, ad-adamot ani tatang ti mangmangtad iti allowance ko. No ipilit mo ti mangayabkan kwa na, sa anak lang arudan nga umatendar. Apay, nanang. Kayat ko lang matadwa kayo nga adda inton graduation ko. Apay sina, kayat mo ka di nga agsinnoblian dagiti dadakil mo? Iso nga ipilit mo ti kasta arason mo. Tata Nardo. Oy, nagsinan dagiti dadakil mo. Iso adi mo nga rod ipapilit apadarayan ni tatang mo. No kayat mo ang makadaray tinam. Tata, anya ka dila unay ti diyo pangayatan nga umayda adwa. Nabayagan nga agdandan na kayo kaninanang. Kat imposible nga agsinublan da pay. Gusto na nako. Di mo sungsong batan yang kay mo, Anardo. Dapat mga no makaungat kan ka. Day takot ti madikada kayo, nanang. Didak pay ang mo ngay sakit. Sige nga, Rod. Adda kada kayo no dumaray kayo no saan. Total, saan ka napatag kada kayo? Bagyo lang tinapatag. Kanti bukod yung apagragsakan. Iso anasay-sayat siguro. Nulipatin naklaangan nga anak mo, nanang. Anak ko. At iti danom ka anakan, uminom ka. Agyaman anak, auntie. Apay ngamin, anya tinapasamak. Apay ang nagsungbat kayo kaninanang mo. Nakita ka kastaw na iti sangit na alimabas diti balay. Auntie, sandak nga ipagpatagdag iti dadakkel ko. Bagita lang ti amuda panunutan.
Kaya't ko lang matadwada ko maadumaray kan makaimatang iti panagturpos ko. Ngam, saan na kayat ni Uncle Nardo? Saan mata makapagkadkad ni Nanang? Gaputan na turay ti kadandan na ita. Ay, uray mat nga may nanti kasto a sitwasyon nyo, aya. Kat ni tatang mo nga anya ti kunana. Diyak pa'y nakasarita, auntie. Nalabit. Isuntulangan ti ayabak. Tapno awanan ti Riri. Ala, kasta lang arudan ti aramidam. Naimon nga min ni Nardo. Iswadi na kayat nga agin na si dagdananang mo kan tatang mo. Anay ko, Nardo! Masakit, anak! Di mo kumamat masanti takyag ko! Anya, kayat mo ti makisinublan iti sigod nga asawam. Iso kayat mo ti dumar ay iti graduation ti anak yo. Ha? Sana pud no dayta. Kayat ko lang kumamat apat gantikid daw ti anak ko. Adoon ayan dagiti nagkurangak kan ko, ana. Ulbud. Naulpit ka, Nardo. Bagim lang ti ammom apanunutan. Sa anak nga'y ayatan. Gaputa saan kamat nga agtalag kanyak. Nagano nga ipagbagam. Basta awan umat atindar iti graduation ni Sina. Diyak kayat nga kita kayo iti asawam. Mawatam. Anya. Anyam ti kastoy agasat ko. Nadadaal ti pamilya. Nagrigat ti sitwasyon ko. Diyak pulos marik na ti panangipatagda kanyak. Diyos ko. Kastoy ka di tinayurit agasat ko. Sina, anak. Sina, anak. Pasensya ka kuman. No kastoy tinagbanagan ti pamilya tayo. Di minalabanan ti sulisog. Iswa narakrak ti pamilya tayo. Tatang, napatagak ka di kada kayo. Huwan, anak. Ipatpatag ka. Isungaron nga karigatak lata, apagadalan ka. Nauray mat adda dagiti kakabsat mo asop suportarak. Ipatpatag ka, anak ko. Ngam narigatan na maurno si amin. Iswasapay lang kuma. Tamaawatam ti sitwasyon. Nagrigat ti sitwasyon tayo. Kaya't kayo amakadan na kaninanang. Ngam saan matin na mabalin. Ipatpatag kayo, tatang. Kat ar-ara pa apaklata. Ama urnos tumatlang ti amin. Basta, anak. Atindarak ti graduation mo. Kaya't ko ama imatangan ti panagtorpos mo iti sekundarya. Ikarik da ita, anak. Apay adi mo man lamapat gantikid kidawon ti anak ta, Lenny. Laglagi pong kumamat. Ado tinagkurangan takan ko na. Basit lang abanag tikid kidawon na. Di mo lang amin amo ti sitwasyon ko itasator. Kinaputno na. Kakahasiak lang ang nagrasrason tapno makapagsarita talaang. Amok. Naimon ti kadandan namin ha. Ngam di nalakid din maawatan ti sitwasyon. Graduation mati atindaran ta. Ado ti tao ijay pagadalan. Amo mahet. Kasjayan na talaga ti ugali na. Kadyak kayat atong ngaran. Tasyak mati madaksan. Ala. Makaamo kang arudan amang hudang. Noon niya ti aramidam. Basta siya. Atindarak ti graduation ti anak ta. Sa dino kadimanan tinagkapan nyo, nanang. Apay nga ita kayo laang. Itay pa'y nga gururayak dito balayo. Kay, napaanak nag-happy-happy ah. Ay, sigurado anapan kayo manin nakiinom kan nagsugalan niya, nanang. Ay na, di yung kumamat isugsugal at itadmi kada kayo a kwarta. Anya, naglaing kan amang diktar kanyak si Kaed na. Daytoy lang ti pagragsakak ipagalyo pa'y. Ngam, nanang. Ay na, anya ka di ayat igagaram. Apay nga da ka manan dito'y balay. Kaya't kayo lang akasarita. Pangasiyo, saan kayo kumamat nga agkarapanaw dito'y balayo ah.
Nang runa, no ada ni Sheena. Laglagi pa nyo, babae dya apo ko yo. Amangan no maisagmak. Kasano ko maisagmak? Kabailan nan ti bagina. Kan maysa, adamot ni Jay kuya kasinsin na akanayo nakadkadwa na dito'y balay. Pakadanaga maya. Ngam sa bali tamot, ano ada kayo? Ay sumargan ka man. Nan, kwarta mangkiday. Awanan igatan ko iti masapsapul me dito'y balay. Inyagan kayo iti groceries. Awanin kwarta maited ko kada kayo. Gapot ang gatang kon. Ay, inted mo la kuman kanyak. Tapno siya kung tinangigatang. Anya kamutan. Diyak kaya ten, timangted kada kayo iti kwarta nanang. Amok ngamin, nga igatang yun laang iti arak. Wano isugalyaw. Sa tino tinaggap-gap ha? Sulong ka! Iba't anak nardo. Masaksakitan Kunam amapan ka makitsira. Ngamsan ka. Nakisinarak ka iti dayjay nga asawam. Abay! Kayat mo ti makisinublan kan kuana. Ibagam lang, tay sublikan kan kuana. Nuday tati kayat mo. Sana po na dayta. Adala ang nagsaritaan, may papan ka ni Sheena. Ulbod! Jakpat sen dagita nga ibagbagam. Nalabit nga da pagtultulagan nyo. Iso nagsinara kayo. Sana po na dayta, kunak. Makaamukan. Numamati ka wano saan. Awanan maramida. Apay nga itultulok mo akab-kabilin na kalaang ni Nardo. Saan mat nga iso tiligal nga asawam? Isukit din timang kabil kan ka? Saan aklatan ang nagsasao. Tapno saan ako maaro ti sitwasyon. Edna ading ko. Anyakat nga minan ti kasto asinarak mo aya. Pasensya ka na ading ko. May ramraman ka ni ti gulumi ita. Ang awan mat ngamin sa balya pagkamangak. Sika lang ti amok nga asitgan. Ay, sorry, manang. Naibagak lang ti kasjay. Saan na akayat asawa na baybayan kan? Agkapsat ta. So nga tinulong ta. Ay, una yan aya. Agyaman ang ading ko. Sige, agawid akon. Ang mga non ada makaungat kanyak ni Nardo. Kaputa dinak manan makita ijabalay. Sige, katagan-anad ka. Nakakaasimot ni nanang no kasta auntie. Sige, saan kun nga ipilit ti kayat ko? Saan kun nga yaman itong graduation? Tapno saanin adangran ni Uncle Nardo? Ni tatanglatan ti ayabak? Tapno may matangan na ti panagturpos ko. Kasta langan ti aramidam ka anakan. Naimbaglakid din, tamaawatam ti sitwasyon. Ipatpatag ko lat tadananang kantatang. Nga uray kasto ti sitwasyon mi, auntie. Wan, nasayaat no kasta. Itultuloy mo ti kinasayaat mo a tao. Gapo, taday ta ti kasayaatan. Wen, auntie. Alang arot, panawan ka pa'y. Inakla kasarita ni nanang. Amang anong pumanaw tumanan. Sige lang, auntie. Ingkalatan danunan ni Lola. Sumangka utrumot na yakapsat mo. Agbalbalin kit din amarter iti den na kadenden na ita. Iso nga awan lati interes ko adumngag kadagita nga istoryam si kaed na. Ay ngam nakakaasi tilangana. Nakita yun lang ko maidiin maijibalay mi. Kag, basol ko nga raw tikas di anagbanagan na. Laglagi pa nga iso tinang pili itikas jay anagbanagan na. Ala, saan yun asidiran ni Manang Lenny? Ipatugyukit di ti kaanagak, takaasimot. Kag, anya nga rod taramida kita. Saan ka day a pinagnaid ko dito'y balay? Apay, saan ka di pa'y ama ko na a panangipatag ti kasta, Edna? Adda kayo manahan, tatang? Wen, anak. Umay ko itag ti abastoyo ka ni Lolam. Oh, atoy, awaram. Agyaman ako na tatang. Sige, sumarag kayo. Anyan ti kasta alangan ni nanang. Inturog nalatan dito'y salas. Gapo itinakaro abartak na. Wen nga ro, tatang. Nudagdo ma. Bye-bye akpaykit din, Ngam inton makariing, ong tanak mat. Binaybay ak kano analaminan. Anyan ni nanang. Oh, ato iti kwarta man ako. Alamon, idulin mo. Di mo ititad ka ni Lola. Tama nga no isugal namanan. Agyaman ak tatang.
Jack ipakpakita dahito kan ni Lola. Tapno da pagpletek amapan ag eskwela. Wahan anak ko. Saan anasaya at amagmagna ka? Gapot ta delikado. Insan Jekoy, nasaya at matada ka. Oh, apay ka din, San. Anya ti masapol mo. Mabalin ka di. Tulungan nak. Isaraktan ni Lola ija silid na. Jack ngamin mabagkat, gaputan na dagsen mat. Naiturog na ba nga agpayson dito salas? Ala, di ka mandanagan. Sa akong timang bagkat ka ni Lola. Agyaman ak insan. Amangan numataktak kamat. Adan samot papanam. Ada ngamin awit mo abag. Awan pa panak insan. Kinapod no na. Makiturog ak kuma dito'y balayo ita arabi, numabalin. Ha? Makiturog ka dito'y balay ko nam, insan? Katuan. Ipakadak to kini Lola, inton agriing. Apay ang makiturog ka dito'y. Idinto ta sidang mati balayo. Anya ti makagapo, insan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Gasa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kayat ni Sheena nga atindaran dagiti dadakkel na ti panagturpos na iti sekundarya. Ngem saan nga intulok ni Nardo ti inana. Gapu tagimon daytoy. Gapu iti dayta, inyubkas ni Sheena ti sakit a marikrik nana. Gapu tay pilit mat ni Lenny ti umatindar iti panagturpos ti anak na. Kinabil nga rod daytoy ni Nardo. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluhan. Gasa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insan, apay ang masapul ang makiturog ka dito'y balay. Anyat makagapo. Ko awan mo't lang amin ti kadwak itay di balay. Isong inkid din ko, aditoyak langan na maturog ita arabi eh. Di kagdanag. Ipakadak to kay ni Lola inton makaring. Ala, aglisi ka dita. Tabagkatak ni Lola, ta isarak kun dita silid na. O sige nga Rod, insan. Ibagkat mo ni Lola, tapno saan amalamok dito'y salas. Malamisan dito'y balkon, Lenny. Sumra ka nito nag. Madamdaman ton. Dito yak pailaan. Agpaangin akpay. Di inak man surunan. Uray ka sa nupay ti panagliday mo. Di ka palubusan ang mapan iti graduation ti anak mo. Ambok na ita. Gapot naman naging bukod ka, Nardo. Dahil talatan bagim ti amom apanunutan. Bukod mo lang ang arik na tinapatagkan ka. Sa anak nga ay ayatan na. Sumardan ka man. Saan lang aday ta timaganap mo? No di ka pala sumardeng asungbat. Nay! Nalabas ka, Nardo. Marwam kan amang paspasakit kanyak. Awan asim kanyak. Sheena! Oh, Sheena! Ayan mau! Atay ti banyo ni Sheena, Lola. Anya ti masapol yung kankwana? Nay, apay nga daka dito'y balay. Anya tararamidam dito'y. Kwa, Lola. Makiturog ako ma dito'y balay yun na mabalin. Ngamin, awan kadwak itay di balay mi. Ay kasta ka di apaw. Ay katun na. Mabalin lata maturog ka dito'y. Uray man ka dito'y silid mikin ni Sheena ti pagturogam. Tapno na imimang. Ay, kayat ko dita, Lola. Dito yak to nga rodin silid yo maturog. Agaplagak tulatan dita datar. Wain apok. Sige, ituloy ko man kidi ti maturog. Sige lang, Lola. Anya pay laang ti araramidam dito'y salas. Sator, anak ko. Kaya't ko lang ti agpanunot nanan. Masya anak unay ka ni Sinang anak ko. Kaya't nalaunay nga agkuyog ka makin ni Lenny. Nga umatindar iti graduation na. Nga, anyan. No idi pa'y kumaan na panunot yun ay tanga kasawa. Nalabit asaan kumamot, anarakrak ti pamilyayaw. Nanang, panagkunayo ka di. Kat naladawan ti amin.
para kada kaming agasawa. No para kanya, saan mo't siguro? Mariribo ka nanang. Nagkamaliak iti desisyon ko iti pamilyak. Ti anak ko ti ad-adang apektado. Gapo iti kamaliming agasawa. Katanya nga rin ngay. Ala, panunutan nyo ana imbag no anya ti rumbang nga aramidan nyo. Apay aditi kasilid mi kan ni Lola ang nagaplag iti pagturugam insan. May mayat no ijay kasalas. Ni Lola Levi tinang ibaga, adito ako na maturog insan. Ado ka no tilamok ijay salas? Alakit din insan. Ang kagidan. Ay abamon ni Lola Levi, maturog tayon. Makaturog ako. Sige nga Rod, insan. Maturog tayo nga Rodan. Apay akas ti tiriknak. Kasla sa balik ti panangkit-kita ni insan Jekoy kanyak. Saan mat siguro? Maturog akit din. Masapa akpay ang mapanag-eskwela inton bigat. Sheena, kaanakan, mabit lang. Apay ka di, auntie. Mapan ka din iji pagadalan nyo. Auntie, apay ka di. Aday bagam kanyak. Nakita nga ni Jiko, nga aday iji balayo itay bigat. Nagsapamutan nga malati, oh. Kinapudno na. Naturog iji balay ni insan Jiko iti rabii, auntie. Anya, ngamapay ka no. Nagasilig mo di balay da pagawidan na. Kunana mat nga awan ka no ti kadwana. Iso anak iturog ijay balay idirabi kasta ka di. Kunaklakit din no apay nga ada ni Jekoy anasapay ijay balay iyo. Ala, mapankan. Ang mga dumaladaw kay ijay pagadalan nyo. Saan kayo kadibay, Romar, Lola? Saan pa'y? Inton madamdaman taon. Ilabak pa'y dagito'y ulas a pinagaplag mo idirabe. Tapno na banglo nga itulin kaw. Saan nyo pa'y nga ilaba dagita, Lola? Usarak to pa'y dagita inton rabi. Makiturog ak pa'y dito'y balay. Gaputawan pa'y kadwa kay balay. Naliday ti agmay-may sa Lola. Iswa dito yak pa'y lang, ha? Mabalin ka di? Ay kat mabalin lata, apo. Sige nga Rod. Dito'y kapay labalay. Tarumwarak. At dagayang pagnami ka dagiti gagayim ko ita. Sige lang, Lola. Siya kung ti makamo dito balayo. Aginjoy kayo latta ama pa nagpasyar. Nagyaman ak nga Rod no kasta, apo. Sige, tenak nga Rod agrubatan. Tanay, amangan numaladawak. Tuwan, Lola. Yung kayon. Hindi yun pakadanagan ti balayo. Gaputad dakmat ngagbati. Sa dino ti ayan ni Nanang Jekoy. Apay asiksik hamat dito'y balay. Kuha, auntie. Napan ka no nagpasyar ni Lola. Iso asyak pa lang tagbanta dito'y balay da. Napan mat iti pagadalan ni Insan Sheena. Kasta ka di. Kunak no madanon ko ita ni Nanang dito'y balay da. Sapay napatag ti bagak kumakan ko na. Apay Jekoy, dito'y kakading agnanaan? Saan, auntie? Nakiturog ak lang iti rabi dito'y. Gaputawan kadwa kiti balay mi. Kasta gayam. Nasayat mat nga Rod no adda ka dito'y. Tapno adda kadwa da Nanang dito'y balay da. Auntie. Kaya't ko'y dakad kadwan. Gaputag pada da babae. Nawan nga Rod Mala, kadwa umlat tayo da. Tapno adda lalaki a kadwa da dito'y balay da. Auntie. Nanang, kaguran ak kadipay, anak ko. Pakawanan ako Sheena anak ko. Talaga adyak mapatgantikid daw mo. Saan ka makaumainton graduation mo no adda ni tatang mo. Diyak kaya't ti makirikir ka ni Tata Manardo. Sapay la ko matamaaw atam ti sitwasyon ko, anak. Talaga siguro akas to yan. Talaga anang nangruna ti sabali a tao, ngam iti siyak nga anak yo. Mamati ka man uno saan. Ipatpatag ka anak ko. Kaya't kumat anaragsak kanto kumainton pa nagturpos mo iti sekundarya. Ngam... No pa'y kasta. Arapaap ko ang maurnos to matlaang ko mati pamilya tayo. Kat sapay la ko ma. Tamapat ganto day taakid daw ko, Nanang. Manang Lenny, nagapu ka dita balay da Nanang?
Wan, ed na ading ko. Kinasaritak ti anak ko. Madlaw na sakit pa ilang tinakam na kanyak. Kaputan siya mapatgan tikid-kid dawan na. Ay, kaasimot di ka nakak. Nagsimple lang aro din tikid-kid dawan na kada kayo. Ngam diyo mapatgan. Malidayanak mat nga ron. Ngam awan mat ngamin maramidak. Tsakon kayat ti makirikir ka ni Nardo. Anya karot ngay? Talaga siguro akastuyan ti sitwasyon nyo. Ngam, ano mabalin? Ayabak ko man ni Sheena, ijibalay mi. Ngam, maamakak. Tapasig mat alalaki ti kabalay mi akakabsat nila kay ko. Kan awan pagturugan na ijibalay mi. Adamat ti balay ti ina ni Sator, amabalin na ko maapagyanan. Ngam, awan matla ti lugar na ijay, tanagaduda mat nga kakabalay. Ay, iso akapilitan na pinagnaid ko ijibalay dananang. Katuan anya nga rod ngay. Ha? Agda ka pa lang dito balay? Manong Jack, way? Wan, insan sina. Makiturog ak pa lang dito eh. Gaputawan pa lang mat kadwa kay balay ita arabi. Anya? Kasano ko ako nam nga awan pa lakadwam? Kat nakitak mat ni Auntie Mildred ija balayo itay. Ha? Nakita ni nana? Katuan insan. Kat no malabsak mat amis mo ti balayo. Iso nakita. Kwa. Dito yak pa lang. Sana bale. Anda pa lang dagiti pag-up ko nga ules. Saan pa ngayon laban ni Lola? Ngam, dito kanto ko malatan sa alas amaturog, insan. Nailat unay, no ijay tayo amin silid amaturog. Awan parigot, insan. Dito yak tulatan sa alas amaturog. Basta makiturog ak pa lang dito balayo itarabi. Kasangbiag ko, tintod mo akalakama. Nagmayalakit din ay ati kastayabyan. Lola, narabyan kayo manan anagawid. Sakat, nabartak kayo manan. Malasombro ka kang. Hintay maturugan. Sige, Lola. Ay, pakananak pa'y man. Mabisinak. Amam apaw. Nagpintas ka. Kunak ngamin no diyo man ang kayat timangan, Lola. Sige nga, Rod. Mapantayo dya kusina. Isaganaan kayo itimakan. Mabidlang. Sino day tan nag-aplag dito salas? Ni Insan Jekoy, Lola. Anya? Ay, madiya. Ijay sila ti pagturugan na. Tado tila mo dito. Jekoy, apaw. Sobra ka ni Jay silid. Ijay tayo amin na na maturaw. Sanin Lola, dito yaklatan. Nailat ka no ijay no ijay pala maturog. Ay, sana. Sobra ka ijay kwartaw. Ijay ti pagturugan. Tano saan nagawid kan? Ay, sana Lola. Sige, sumura ka karo ijay silid. Nagapa kayo kadimanan kanimo na. Wan nga rod nanan. Nagastos na ti pang matrikula ko mati anak ni. Di matang itibado na. Kanayon latan akasta anak ko. Awan la ka din ti urnos yaw. Kit-kitaan dagiti anak yu ti kanayon apa nagrikeryo nga agasawa. Nanang, nagrigat mo't mo itultulok ko latan ti kasjeng aramid ni Mona. Di naklang arudan amo atulungan. Ti aggas-gasto lang ti aramiden na. Ay, nula ko ma. Tag sinubyan kayo iti asawam. Nalakala ko mananang. Ngam sa bali ti sitwasyon ita. Saan analak ka nga aramiden day tang ibagbagayo, nanang. Sino ti? Nagbanglo ka, nagpintas ka talaga, Sheena. Anya ti aramidem insan. Apay nga daka diti pagidaan mi kan ni Lola. Kan apay... Lola! Lola, agring kayo! Ninsan Jikoy! Lola! Saan ang amaring ni Lola? Lola! Dapat kastawan ay tibartak na. Iso maipatungpal kung tinapayagan agagam ko ken ka. Anya! Saan? Agkasing sinta! Iso adi na ko mapagaramidan ni Tidakas! Maasi ka kanya! Sina! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan at denggan.
Tituloy te serye tayo itaalawas ana pauluhan. Gasat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluhan. Gasa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Lola! Lola, agreeing kayo! Minsan, Jikoy! Lola! Saan ang amaring ni Lola? Lola! Dapat agistawan na iti bartak na. Iso maipatungpal kung tinapayagan agagam ko ken ka. Saan? Agkasinsinta! Iso adin ako mapagaramidan ni Tidakas! Maasi ka kanya! Urayan na kanak ko! Ispalan ka manipod iti dayta gayong-gayong! Sheena! Sheena, anak ko! Sheena! Kaya kamutan. Tapay nagpukpukaw kaya. Pangasib, Nardo. Iyala anak ko maiti danom. Danom. Antoy, uminom ka. Agyaman ak. Kaslapod no ti tagtagainap ko. Limnad ka no ti anak ko iti gayong-gayong adyak na isalakan. Ay na. Bunga la dahi ta tinalabas sa panagpampanunot mo. Tinasat. Maturog tapay. Tay. Rabi ipay lang. Madandanagan ak. Amangan mo't no dadakas anapagtanggi siya ng anak ko. Mabat. Pati kalauna iti tagtagay na. Wala. Agulay magkan. Maturog akpay. Makamok. Ngam na siya ka. Bumangon ak. Gapta talaga madandanagan ak. Sige. Maturog ak. Jaket, mapuyatan. Dakas ka! Oy, Sheena. Laglagi pam dagiti imbagak. Saan ka nga agipulpul? No di mo kaya timadaksan. Nawatan! Ayop ka! Dakas ka talaga! Guston! Urayan niya pa iti bagbagam. Awanan ti maramidam. Nya ka din na ito yan napasamag kanya. Apay masapul ang maidadanas. Ay, Sheena. Na, apay nagsangsangit ka. Ay, isa dino ti ayan ni Jikaw. Nagawid ka din. Wen! Nagawid ang tayo dyan nga ayop! Na, ayop kung kunamatan, ijay kasinsin mo si Sheena. Kaslawan na itultulong na kan ka. Iti anya agapaw, anay bagam ti kastaa. Kasta unay ngamin ti Bartakyo iderabi, Lola. Pinagaramidan na kitidakas na dya tao. Anya, ay sos, agtala ka man. Apay adadaalam di kasinsin mo, ah? Pudno ti ibagbagak. Pudno. Indadanas nagday dya tao. Jakpat yan day tangay bagbagam. Sanak amamatikan ka. Sa di no ti papanan nyo, Auntie Lenny. Oh, si kamat gayam day ta, Jay ko'y kaanakan. Mapanak man di tayan da siya na kaninanang. Inak man kitaan ita. Nagtagtagainapak namin iti madi idi rabi. Iso sinapsapa kung ti imay. Sige barok, panawan ka pa'y dito eh. Auntie, awan ni Sheena dita. Nasapa na pa nag-eskwela. Anya? Katno alas 6 pa'y lang matiti agsapa. Nasapa da, tada ka no activity da itang agsapa. Kasta gayam. Sige nga rod, agsubliak tulangan inton malam. Inak pa'y parubuatan dagiti anak ko ama pa nag-eskwela. Sana mabalin nagsarita daw na akin na. Ang mga nuagi pulong. Oh, ada ka di bagbagam, Jekoy? Ay awan Auntie. Agsubli kayong tulangan inton sumangpat ni Sheena. Tapno makasarita yo. Wen, talagang agsubliak inton madamdama. Sige, panawan ka pa'y dito'y sirok ti kayo. Sige lang, Auntie. Auntie!
nagsang-sangit ka, kaanakan. Anya tinapasamakan ka. Pastra ka na ko, manti. O sige, umay ka. Ala, agtugaw ka. Ita, anya tinapasamak? Apay nagsangsangit ka. Mabutangan kumamang ibaga kada kayo iti daytoy. Ngam kasla jak kabailan nawan pang ibagak. Anya ka di dayta, ibagam laang. Apay nagsangsangit ka. Tiawanan, bain a Jekoy. Umay ka, masapol ang maamuan dagiti dadakkel mo daytoy napasamak. Ngam mabutangak. Nagpangtan ni Insan Jekoy adangran na kami kan ni Lola no agipulungak. Kasanukan. Ay, saan arumbang akabutang mo dayjay a tao? Ala, mapantay iti ayan dagiti dadakkel mo itamot laang. Wan anti, katagyaman ako na. Kasla jakpat yun an aramid kan ni Jekoy ti kasta. Nagsingpat mat je kasinsin mo. Ngampud no. Saan kayo kadya mamati kanya, tatang? Patyam kumamat ti anak ta. Naglawag matin ti resulta ti examen anaramid. Positibo anaramas ti anak ta. Patyandag kumatatang. Pudno anaramasak. Pangaasim ko mga anak ko. Mangan ka. Idi pa'y lakalman asaan ka nang nangan. Awan ganas ko ang mangan nanang. Nadadaalan ti masakbayak. Naibabain akon. Gapoy tinapasamak. Sina anak ko. At dapay nga taagur-uray anapinta sa gansat para kanyak. Ada, anak ko. Basta patib karam-kirik nam. Kasano ko maapatib karakterik na katag inggaita. Saan pa'y laan at iliw ni Insan Jekoy? Nawaya pa'y lang day dyan nga ayop. Patsak amatiib dan tumatlaang, anak ko. Basta patib karam ti pakinakam mo. Ada kami dito'y amang ipatpatagkan ka, Sheena. Nanang! Pagkawanan na kami ko, anak ko. Nalabit ano saan kami ang nagsinakan ni tatang mo. Saan napasamakan ka, tikastoy. Karangganjang ngamin ti anak mo, Lene. Iso siguro, para sulisog matan kan kwa na ti kasinsin na. Ganabon na. Saan kumamat akas ti panagsasauyo ijay apo ko yun, nanang. Mismo nga apo ko yun ni Sheena. Nga makaslaawan mat panangisakit yu kan kwa na. Ay kat saan mo takasta? Apay, ipabasol yu ka di kanyak ti kasya na pasama. Saan ba't akasta, nanang? Ngam apay ngamin nga impalubos yo anak iturog dito'y balay ni Jekoy. Sapay ijay kanumat kwarto yo tinagturugan na. Diya mo ngamin pagarupan, ama aramid na ti kasya yanak ka. Masapol amagunod ni Sheena ti hustisya. Gapo iti panakay dadanas na, nanang. Sige, birukan nyo nga raw. So, di no tinagkapan. Apay, di mo ka di ammo ti dalan nga gawid. Nalipatam ka din nga dadagiti anak mo nga gururay kan ka? Ha? Nardo, ipatam ti buok ko. Masaksak kita, anak. Awanan ka iti bay na. Nagtalinad ka kitin iti ayan ti anak mo agarang ka dyan. Amok mat, nada ka mga sikaso ka dagiti duwang anak ta. Amok mat akasapulan nak ti anak ko. Kan saan agarang ganjang ti anak ko. Naramas ni Sheena. Kaday na nagayatan day ta. Ulbod! Iso na pasamak kan kuha na tikas jay. Gapo tagarang ganjang. Siguro. Iso tinang ipakita iti motibo. Iso anaramas. Waston! Agsay na talangan! Di mo matlagayam ammo nga ipatagdagiti tawa na patagkanyak nang runat yan ako! Naglaing kan! Nagturad kan nga agsaw. Siguro. Agsinsinara kayo ti asawa man niya. Sana po na dayta. Awanan kay tibain. Talaga ang makisina akon kan ka. Panawan kan! Isurot ko dagiti anak ta! Kaya na! Hanggang makamukan kada kwada.
Gapo ta ipanaw mo ida diti balay. Awan ti mauray mo kanyak. Tandaan am dayta. Nasaya at mo, tainmay ka. Sa tor, anak. Jak amo no kasano nga awatan dahi nga inaramid ni mo na. Pasensya kayo, nanang. Kas lang amin jak kaya't apanawan ita ni Sheena. Sangit a sangit. Naibaglakit din. Tanda ni Auntie na ngayon na. Isupay lang ti kaduan ay balay na nanang. Apay ka din, nanang. Ayan ni Mona. Apay ada kayo tinanguray kanyak. Ay na, sa tor. Pimanawan ni mo na. Ada surat na, para kan ka. Ang apay, nanang. Ha? Nay, apay nga da kayo, Lenny. Apay akastati lang ala, sobra kayo. Agmano kayo ka ni Lola, anak ko. Agmano kami, Lola. Malawan, aguray ka, Lenny. Apay nga da kayo amin dito. Ano day tarupam? Nanang, agnaed kami dito'y kadagiti anak ko. Awan ngamin sa bali pagkamangan mi. Ay, katuwanan na. At dapay ay amaramidak. Sungbatam man pa'y ti saludsud ko. Ano day tarupam? Kinabkabil nak ni Nardo, nanang. Isuan nagsina kamin. Anya? Anak ko, ingkan iji pagadalan yo. Dandanikan agtorpos. Isu asaan arumbang nga aglangan ka. Nanang. Di mon panunutan ti ibaga dagiti tao. No day taman ti pampanunutan. Laglagi pa nga da kami amang ipatpatigkan ka. Nanang. Agrubot ka. Itulod ka na iji pagadalan yo. Saan, nanang? Husto kayo. Saan arumbang agkapuyak? Dandanin ti panagturpos ko. Kat masapol nga graduaran. Kasta ti rumbang anak ko. Patib karam ti pakinakam o. Kat saan ka nga agpaapekto kadagiti mangmangag mo nga ibagbaga dagiti tao. Nanang! Lenny! Lukatan niyo kumaday toy! Auntie! Apay, ada ka tidak ka sana pasamak? Apay, akas ta ti Jaryo. Sheena, sigurado amaragsakan ka. Gapo iti ipadamag ko kan ka. Ha? Apay ko maamaragsakan ak, auntie. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan at denggan. Tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluhan. Gasat, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbaligi ni Jekoy iti dakas apanggap na kanisina. Binutbutang nangarod ti balasan, tapno saan da ito yung agipulong. Insidirmat ni Sheena kani lola na tinapasama kan kuana. Ngam saan anamati ti bakat. Inandi ngay mat dangiti mangipatpatag kan kuana. Ingkari ti amana nga ramiden dati amin, tapno magunud na ti hustisya. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluhan. Gasar, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sheena, natiliwan ni Chikoy. Kat addan iti pagbaludan. Agpaysa, auntie. Juan. Agyaman ako na ikada kayo, auntie. Pudno ka di tinangag ko. Natiliw matlaang ang dayjay nga awanan bain. Juan manang. Kat addan iti pagbaludan. Nasayat nga rodno kasta. Siguraduan tayo nga ikaro na tinagbasulan na iti anak ko. Rumbang laang nga agbayan gapo iti dakas nga inaramid na kanisina.
Ikaro na iji pagbaludan ti dakas nga aramid na. Pangasyo, saan nyo kuman nga ituloy ti darumyo kontra kanyak? Anti, saan na po no timbaga ni Sheena kada kayo? Diyak maaramid ti kasta. Ulbod! Na-examine ni Sheena. Iso asaan ka na makapaglibak. Ikarom dito'y pagbaludan ti dakas nga inaramid mo. Sheena. Ayop ka kasinsin. Inpagarup ko no si Katimang isakit kanyak. Ngam saan matgayam. Amom, Jekoy. Kaya't kaadangran. Ngam urayam latan ti panusang ipatawdakan ka. Pangasyo, diyak ti may balod. Ado pa'y dagiti arapaap ko. Kuma, pinanunot mo dayta. Sakbay a pinagaramidam iti dakas ti anak ko. Dinadahil mo ti masakbayag. Sina? Iso nga ikarom ti dakas nga inaramid mo. No kasta, natiliwan ti apokom libay. Wan, Mari Diana. Nakakaasi nga raw, tanaibalo doon. Masyan ka ni Jekoy. Ngam ni Sheena kat saan kasta kaday. Naimbagkan kwa na, tanawayalat ta. Saan akas kini Jikoy anabalaw? Amaw, Marilebe. Dayjay ti pinili na pagbanagan. Amaw, Maray. Sa anak batlang apabor iti kasta ka panunutam. Ni Sheena ti nakakaasay. Gaputan na dadaul ti kinatao, kan masakbayan na. Gapaw ka ni Jekoy. Napaturog kong ti anak mo, Lenny. Sangit asangit itay. Bebiro kan nan samot ti amana. Saan kami ngagsubli iti sidong ti amana sa tora? Jakon kayat amarik na. Nga awan sirsirbik a tao. Gapo iti panagsasauna. Napadasak tinakabil iti danana. Banag asaan ko napadasan kan ka. Lenny. Inarakop nak sa tora. Pasensyagan. Nga masya naklaunay kan ka. Pakawanan na kumamit sa tora. Siya mo na nagbasol. Lenny. Panagkunak. Saan pa'y analadaw ti amin para kadata? Tapnoon-nusan ta ti amin. Sa Nardo. Lenny, pangasim. Agawid kayo ni Jibalay kadagiti anak ta. Kailiw kayon. Ikarik ngagbalbalay wakon. Ay-ayatin ka kunay. Diyak kabaylan na mapukaw kayo. Panagkunak. Naladawan ti pan nakaamiris mo, Nardo. Anyat kahit masawan. Pasensya ka na. Nakaamiris ako. Naamiris ko anila tagayam sa torti ay ayatak. Saan? Di mo aramidan ti kasta kanyak. Adadwang anak ta. Di ka ka di maasyan ka nakwada. Kan may isa. Di na kan sublyan ni Sator. Gapot adamatan ka dandanana. Pare Nardo. Baybayaan mo ni Lenny. Di ka madanagan. Ibilang kung anak dagiti duwang anak yo. Kaya't kadyasawan na ito ikat. Nagsinublian kami na. Kaya't may urnusan ti panagdan namin. Para kadagiti anak mi. Makamu kayo. Didak mawara amang suporta kadagiti ubing. Makamukan, Lenny. Makaamukan, no day tati kayat mo. Basta, di na kaming malapdan ka ni Sator amang urnos iti biyag mi. Nanang, tatang, agtugaw kayo. Agtimplak iti kapeyo. Nagranyag ti rupam anak ko. Italamanan ang makiitak akas tati kinaragsak mo. Gapot maragsak anak. Tanagsinublan kayon ka ni tatang. Sapay kumata saan kayon ngagsinapay. Anak, aramidan mi ti umno. Para kada tayo. Nanang, tatang. Oh, apay ngagsangit ka. Saan ka kadi amaragsakan? Gapot ang maurnos matlaangan ti pamilya tayo. Naragsakak, nanang. Kunak no saanan apulo sa mapasamak ti kastoy. Anak, pakawanan da kami kuma.
Gapot na padasan, tisan arumbang. Gapo iti panagsinami. Husto ni tatang mo, anak ko. Sapay la kuma, tamapakawan na kami. Ipatpatid kayo. Kat, mariknak matlaang anapatid ak gayam kada kayo. Gaputan na urnos matlaangan ti may papan kada kayo. Kat ikarigatak atun uyan dagiti arapaap ko. Naupay kastoy tinapasamak kanya. Nakaayayat akit kita ang dagiti anak yo manang Lenny. Manong Sator. Agaayam da dita arubayan. Kas dalag kakatawanan. Nakaragrag sakda. Manipod ita, agkakabsat da aminan. Ni Sina ti manang da. Mayap da ita, manong. Kilat ng imado dagiti anak yo. Sika talaga ading ko. Umay ka man kit di. Tayong tagluto iti merienda tayo. Ay katuan amanang. Agluto ta iti espesyal. Gapo, tagrambak tayo. Rambakan tayo ti pan nakaurnos yun nga gasawa. Wan ading ko. Mala, umay ka nga rudan. Naggapo itay ni muna dito'y balay sa tor. Kaya't nakakano ang makasarita. Sinikugan, tay simurutan na. Anya ka no ti masapol na, nanang? Sigun kan kwa na, nagsinadaan iti simurutan na alalaki. Kabkabilan ka nung nga menje lalaki. Nalabit akayat na ti agsubli, nanang. Ngam, sorry langan. Naurnusan ti maipapan kada kami iti asawa. Nagtulagan ming agpada, nga ibilang ming anak dagiti ubing. Ay ka, nasaysaya atin ati kasta. May mayat matlaang no da kayong agasawa tagtipon. Gapong araw, tada kayo tinagkalaysa. Husto kayo, nanang. Kat pasingsyalaangan ni Mona, no diakon mabalin nga awatan. Saan abalay? Saan kumat nga ipaidam kan kuwan ti anak ni? Nawayalat ta nga umay sumarungkar. Agpapakasyak, Lenny. Ikanak umapay iti may sagundaway. Agsubli kayo kadagiti anak tayo balay. Nardo, mamin ano pa'y kadi nga ibagakkan ka? Saan akon nga agsubli jay? Naragsaka kun ita iti sidong tipod ng asawak. Awan utang mo na yung pag-anakam. Idi, siyak tinang bibiyag ka na kayo. Ita, ikulasay naklang. Ayop ka kiti. Isingir mo amin kanyak dagita. Para matlang ka dagiti anak ta dagiti isingsingir mo. Pagrebangam dayjay, katrumbang nga ipaay mo kadakwada. Nagsubli ka kanyak. Suportara kita. No saan? Awan mauray mo. Pare Nardo, nukastamot lang ti ibagbagang. Nasaysayat no pumanaw ka langin. Awanan bibiyang mo kadakwada. Gaputa manipod ita. Siya kun ti tumakder nga ama dagiti anak mo. Naglastog ka matan. Danugan kan tupay. Aramid ti pakakitaan. Pangaasi yung, saan kayo kumanga agapa? Pumanaw ka, Nardo. Ala, pumanaw kan. Tamangan numalawanan ka pa'y. Lastog ka kit dia. Hoy, tandaan ang lalaki. Addan to aldaw mo. Ibagam latan ti kayat mong ibaga. Uston sa tor. Ang mga lusublian na kapay. Nanang? Oh, ada ka di masapol mo, anak ko. Apay ngay nasitgan na. Kwa, mabutangak lang amin iti mabalin nga aramidan ni Tata Nardo. Amangan nagsublimanan amang raribo. Saan mat siguro, anak ko? Patsik, anak Elga. Gaputa saan akinabutang ni tatang mo dagiti pangtana. Sapay la kumaan, nanang. Ngamin, jakon kayat amariribok tayo. Bayam, inak to kasarita ni Tatam Anardo. Tabarang saanan nga umay pa dito'y balay. Jak mat ipaidam dagiti kakabsat mo. No kayat na ida makita. Wala nang. Mabutbutangak lang amin. Sina apo, mabalin ka di ngagsarita ta. Sige, Lola. Agtimplak pa iti kapeyo. Ay saanan, inton madamdaman ton. At dala ko maibaga. Napatagsakit diti bagayo, Lola. Talaga napatag, apo. Anyang amin dayta. Sige. No ka ba ulaklakit di?
Aramidan. Kuang amin, apo. Maikawa ak launay ngag may maisay jay balay. Iso ano mabalin ko ma katag sublikan ni jay. Kadwa enak manun kas itisigod. Lola? Sige apo, sana bali. Nakabalod mo ni Jikoy. Sige. Ibagak pa'y kadatatang kananang. Damagak no palubusan dak asumurot kada kayo. Sige nga, Rod, apo. Sina, anak. Kaya't mo ka diti sumurot ka ni Lolam? Nakakaasimot nga mintatang. Awan kadwa na ijabalayda. Kadwa klatan. Sikat makaam mo anak ko. Ngam no bilang man. Agawid ka dagos. Wananang. Mapanak ijabalay ni Lola inton bigat. Sige, sikat makaam mo anak. Alang Roden, mangan tayo pa'y. Tani, agbaawan timakan. Nanang, nadamagyo ka di? Ti Anya. Nakalibas ka nun ni Jiko, hindi pagbaludan. Anya. Naglaing mata no kasta. Anya, kasta pa'y lang ti ibagayo? Saan kayo ka di ama-amak? Nga amangan no agibalos? Gapoy ti pan nakaibalod na? Ay, saan ama arami deta ni Jikoy? Isaksakit yo at talaga dayjay nga apoyo. Ha? Nalabos kayo mag... Sige, guraan nyo ni Jikoy. Kaslasaan kayo nga kam-kam malay iti kasta pa nagsasauyaw. Dalusak man to'y silid. Iti kasta, nalinis lata. Kumusta kan, Sheena? Saan na ka di akailiw, ha? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak, papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Gasa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot ni kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Gasa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Aglinisak diti silid ni ka ni Lola. Iti kasta, nalinis lata. Kumusta kan, Sheena? Di ka di kailiw, ha? Di kiss! Ay, namo! Gusto ko malita! Ayaw ka, Jikoy! Ita, sigurado kan ka. Asaan ka na makarwari dya pagbaludan? Urayong dagiti pulis nga umay mang tiliwkan ka! Imbag nakit din, time may kayo adagos. Tatang, nanang, kat sana nagbaligin ni Insan Jiko, iti kayat nang aramidan. Hustol anak ko, patib karam ti pakinakam mo. Madusan ti kasinsin mo, gapo iti kinaayop na. Diyakon ipalubos ang maulit tikas dyan na pasamak, anak. Pagkawanan na ka po. Sana bali, sigurado asaanan ang makalibas na jay. Gaputa manayunan manan ti basol na. Kat pagkawanan na kumaapaw. Gapo iti panang baybay ak idikan ka. Saan ka na ikanaw? Iti kasinsin mo. Pangasim anak ko, mangan ka kuman. Idi pa'y kalman, ngawan pulos impaunag mo. Awan ganas ko amang nanang. Pangaasim anak ko. Di ko kumapay dagal iti napasamak iti biyag mo. Adda kami lang dito'y parakan ka. No bilang tadamang lais kan ka, bayam ida. Di mo mat nagayatan ti kasta na pasamak kan ka. Makaliplipat ako man. Nandani na ulit tinapasamak kanyak. Mawatak tirik na am anak ko. Nga masapul nga agbalin ka na tibker.
ti panagturpos ko iti kolehiyo. Kunak no jak makalpas iti panagadal ko. Gap iti napasamak kanyak idi. Uray siyak anak ko. Ket matungpalan ti arapaap mo. Addo ha kami kanitatang mo nga umatindar iti graduation mo. Wananang. Sapay la ko ma. Tada na pinta sa gasat para kanyak. Ikarkararag tayo a kanayon dayta iti apo. Dawatan tayo ti kanayon apan narabay na kada tayo. Wananang. Lola. Kitkitaan na kami matlatan. Umasidag kayo diti ayan mi kaninanang. Ay, mabainak ngamin kada kayo, apo. Iso asaanak ngay mas asidag. Anya kayo lakit din ayan nanang. Anya ngay kumati ka ba inyo kada kami nga agina. Da kami matlang dito'y balay ita. Ay na, agturpusan ni Sinay ti kolehiyo. Taragsakak para kankuana. Naragsak kayo kunayo. Agluluwa kayo mat. Apay lola. Ada ka din nasakit aparikrik nayo? Ay, awahan na po. Talaga lang ang naragsakak. Luan ni ragsak na ito eh. Ay na. Umay kayo kit din nanang. Intayo ag kape. Kabayatan ti panagiing istorya tayo. When nagpaiso lola. Ala, kibinan kayo, tamapan tayo ije kusina. Ay na, hinapok. Inarakot nak, lola. Bakawanan na kumapok. Nabayagan day di apasabak. Nga maging gaita. Makunkonsensya siya agpailaan. Gapoy tinapagtag mo. Nabayagan anapakawan kayo, lola. Awanin kanyak dayjay. Mangrugi tayo. Katlipatan tayo tinapalabas. Agyaman na ka po. Talaga nasingpot ka. Ala, umay kayo kit din. Hintay ag kape. Nakatimplan ni nanang. Sige nga ron, apo. Hintaan. Auntie Lenny, Auntie Edna, agyaman ak tayo may dak sinarong karan dito pagbaludan. Umaydak ka di si Diren. Aklunag, nga ididamo. Kasta ti kayat kung aramidan kan ka, Jekoy. Ngamawan matla ang tigaway mo. Gaputan nakabalod kan. Auntie, pagbababawi akong tinaramid ko. Pakawanan dak ko, ma'am. Rumbang nagbabawi ka. Gaputag sagsagabakan. Gapo iti dakes nga aramid mo. Masaya nga nakiti masakbayak anadadahal. Gapo iti kamaling haramid ko. Masyanak matlakan ka. Ngamnas kan nga ikarom tinagbasulam. Ala, agsingsingpot ka dito'y pagbaludan. Barang makarawar kan tumatlaang. Sapay ko, Auntie. Sana ko namang namnama. Gapo iti kinadagsan ti basol na aramid ko. Sigurado amalong suta kundi ti pagbaludan. Mala. Ti importante, agsingsingpot kan dito'y pagbaludan. Anak, naragsak ka kadimat laang. Taumadanin ti panagturpos mo iti kolehiyo. Wendagang, kat agyaman na kada kayo. Didak binaybayan. Gaputan na patagkakada kami, anak. Kan maysa, dakal tinagkurangan mi kan ka. Iswarong banglaang alitupan mi dayta. Awanin kanyak dayjay, tatang. Sana bali? Naurnos matan ti relasyon nyo kaninanang. Anak, madamag kuman. Kaguram ka di pa iniinsan mo, Jekoy. Tatang. Bayamon da na ibagak, anak. Kaya't kula amamuan, do kaguram pailaan, hawan no saan. Ha? Adda ka? Insan sina? Imayak. Gaputa kayat ka kuma asidiren. Ngamit makitak akasasaad mo ita. Nakakaasi kagayam. Ken saan mon amatunoy dagiti arapaap mo? Pakawanan na kumainsan. Dip-dipag ti babawik.
Gapoy ti dagas nga inaramid ko kan ka. Sapay lang ko ma. Tadumteng tupay ti panawan na mapakawan na. Pasensya ka. Nasakit pa lang ang tinakam ko, gapo iti inaramid mo. Sige. Agsingsingpet ka dito pagbaludan. Tabarang lumag-an ti sentensya. Uwan insan. Kat uli itaktakid daw iti pamakawan. Sapay lang ko mata mapakawan nagtumot lang. Kablaawan da ka, anak ko. Naragsak kami para kan ka. Kablaawan ka, anak. Katsapay lang ko, ma. Tamaragpat mo dagiti arapaap mo. Itata nakaturpos kan. Agyaman na kada kayo, tatang, nanang. Kadwa kayo anang tunoy iti arapaap ko ang makalpas iti panagadal ko. Kadita, may sa akon ang nurse. Rugrugi pailaan da ito'y anak ko. Katsapay lang ko, ma. Tanakarkaro nga agbalin anatibkar ka. Gaputa saan ama ibus dagiti panubok tibiyag iti tunggal parswa. Kablaawan ka, apo. Adtoy, nagluto ak iti pagsasangwan tayo. Isun ati sagot ko kan ka. Agyaman na, Lola. Ngam, saan ko man arumbang anak taktak kayo pa Pakaragsakak da ita, apo. Adtoy, nagluto akmat. Mangan tayo amin dito balayo. Agrambak tayo iti baligim ka anakan. Agyaman nak anti. Mabit lang ha. Inak ayaban da nanang. Adamot lang inluto da. Rambakan tayo ti panagturpos ko. Kumusta kan dito'y pagbaludan, Jekoy? Manumot kan atawan nga da ka dito'y pagbaludan. Uwan, Lola. Adawit mi aparakan ka. Kan para kada kayo kadagiti kasildaam. Agyaman nak, Auntie Edna. Amom ka day. Maisan anaan-anay aners ti kasinsin mo. Sabay ko, ma. Tama pakawanak ni Sheena. Lola. Auntie. Apo. Ala, tinaskan itakat nagbalbaliw kan. Kana, maragsakan kami kan ka. Gaputa ko nam amakin innadal ka iti bibya diti pagbaludan. Kaya't nasawan, adon tinaadal mo. Wan, Auntie. Numaminsan. Kunak at idakas nga aramid ko tinang itunda kanyak. Tapno mamamok ti Diyos. Ngam ti madi, adda na irama na sa bali. Ni Sheena. Ay, katanya nga rod ngay. Ado dagiti pasamak asaludsod kada tayo. Ngam, ti Diyos lang ti makamo iti dayta kaanakan. Dakas kada kami. Nakasursuro kami met iti sasaw ti Diyos. Babaan kan ka, apo. No di gapukan ka, di awan kumamot tinasursuro. Kan aging gayta. Saan kami kumamot ang makimismisa? Tamumat nga idipay. Saan kami aman nakimisa? Auntie. Ala, ituloy mo tagsingsingpot, apo. Tanya ti amom. Barang makarwar kanto dito'y pagbaludan. Makarwarak man kan saan. Ti Diyos lata ti makaamo kanyak, Lola. Kat, adda may sa akid dawak. Anya dayta, apo. Kaya't ko kumamakita ni Sheena. Kaya't ko ti akid daw manan iti pamakawan kan ko, ana. Ala, bayam takasarita binto dagitin naganak na. Agraman ni Sheena. Bareng kayat da kaasarungkaran diti pagbaludan. Agyaman nakta si marungkar kayo diti pagbaludan. Auntie Lenny, Sheena, Uncle Sator. Pinatgan mila tikid daw mo. Anya ti ibagam, Jekoy. Tapinaayaban da kami. Kaya't ko kumamanan ti akid daw iti pamakawan. Kang runaan kini Sheena. Pakawanan na kuma. Numalagip ko tinapalabas. Masakit anak pailaan. Ngamrumbang ang mamakawanakon. Gaputad adda dumagsan ti barukong ko. No im panaklatan ti gorakkan ka. Nasaya ti kasta ka panunutaman ako. Katusto ka.
Rumbang apakawanan tayo dagiti nakabasol kada tayo. Basta na impusuan ti panagbabawi da. Naimpusuan ti panagbabawik. Ket sapay la ko ma. Tamadaan ka itinasaya at agasat. Sina, idawdawat ko dayta iti Diyos. Kinapudno na, Jekoy. Umadanin ti panag-abroad ni Sina. Agpay akas nurse iti abroad. Maragsakan akparakan ka, Sina. Ket idawdawat ko, asalwadan na ka ti Diyos iti pagilyan apapanam. Insan, Jekoy. Idawdawat ko, asapay la ko ma, tagbaligi ka iti panag-abroad mo. Tapno agtultuloy tinasaya at agasat mo, Sina. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserya tayo itaalawas anapauluhan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.